Orofo de watri wakɔhwɛ nkwa no ɛna nwumere me ka kyerɛ sɛ etri no nkɔhwɛwuo ne sa yonti na me ka kyerɛ na nwumere sɛ ma wani na hɔ na yibua payo efiri wadwim ɛna anwumere yi na enwum ayerefinsuo dodo noa na so bia batiri na wahunu dwom dodo noa so na ayi wona wo so wa batiri no ema mame ka jo se wiase abrabo no obi da obi o obi so da obi eno ti na pampi ya na me ka kire o dede bi se edua bi buto dua bi so ansa na duru kwanse sabia ku sabia nyado nye wo wa na abaya brempowo nye wo wa na abaya difuo ewo bi na wie bi na firi babi na akosa babi eno ti o konom ayerefinsuo agya maame no papa na epepi ya na me tadi yaw ewo saasem ni ho se yese ne maame abaifo ne papa abaifo na wadidi agya ne maame wadidi agya ne papa etie musa se kaya sayo no maame abaifo papa abaifo a enkasuku a ukofiri nkoda abrem no wono na tua suku fisio enko se nkoda abrem empukukum nkoda abrem eno ti me ka tro bi na nwumre se saafo bi a wo mode awefinsuo ase wo mo adwirim na wo maame wo papa eduru ba bi didi gya wo mo afeso Easter bai na wo matwi wo mani ade ama wo mo no se bayi nkwantin onfi wo mo no enne wo munyi firi wo madwirim ennom ayefinsuo kai papa bi a wo maame no papa ayewo se duru baby emu onten kra no na wo maame kra yi ne ntoma no waton waduatuo suku fisi eduru baby no papa wo maame ayemo bia no ye wo mo no de na otimi ewo enan aponti bia no wo enan ane afre no fie pani kra ye ton no usuku fisi na de tuaye eno ko wi suku pombo degree no tata so a wo se wo maame no papa beifo umfi wo mo orofo enkonko no mayerefinsuo wa bra obia ade asichire agu tachire maso amwata frepen ababa wa no oboa opa obema oboa wo seka wanhia baba wa no ewo kumasi kropom ha se wanhia baba wa no ewo nknan se takura de wanhia baba wa na nhia no wotema orofo ka babi a waduro no ka wanuro eduru babi na babi a wobeda den eduru babi na de obedi sokura den nanso so no nyame yi ufutrom edu si mapom maso no emfa ho ne bone ketua bi oba ne yeye orofo men konoma yidefinsuo ndane wachi mfa nhwe no eduru babi utimo se babi na aduro no ne yese wotena Ghana ha wo yakoda bone eno tu maame papa ji wo mo pension pay no o mo kambom eno kwotena brochi mamu no ene wunya baby siye ewo US abrochi mamu no ene ukotra landing kropomu hono ukodru Italia wo ye wo defo no Germany hokra de yesi bodin na obi ehun yesi bodin o Maryland na obi ehun efiso yo defo onofo ekokosi sei abusua wo firi mu no wo gya wo mo hokoye na abusua na protete o na komani daso anem eno ti na mpempi ya na metai ka kire odede bi se kropo twadi ampon ni nsira no wode peti nipa ba ko so wa abusuam na atretre nti sa nipa no Yakobon de nsira ne sika adom so mebo abusua no na nkiri ma mete so mfaso no sa abro ba ne tirim no okonom ayerefisu a emabusua ne nyina bofom orofo ye de abusua kokko na du tu kwayo ya to abusua dan ene adu tu kwayo ene so twa wani ebehwe abusua no ananka ombepe baabi ada no benya baabi ada no a ye ton dan no ne nsase ne ma wokoye no a omo ye mmobo mesra wo se menno ma yirefinsuo ewo abrochi mamu awo na babua foforo wo abusua nim empo na mfo bi kura wo bua wo ye hwe ne ye mmoa wo mu bi Fise Yakobon na de sa nhyira ne sika na tom wo
ma me papa se obi fra busuam na enso kwaware no a mesra wo se woba futuboni bi a wode masa bema no mesra wo se ka wo begyan na wanoma Oforisuo anane na chi anhwe na busua ena ntima asem a meka kire wiase mansan nyina ne se yenya buapayo no ne enoma Oforisuo ne yeden a yefri baby eni ko wi baby wiase abrabo no obi so obi abatiri ansan wo hunu dwom te sena obi da obi nti wo a wotie me no wo a wo hwe me no wo na abusua ne da wo nti manum Oforisuo emfa ho ene de asi wo abusua nim entokwa fam emfa ho ne atemdidie bi a wo ba yedidi wo enum Oforisuo na bu abusua ne omo amaka no no mani da wo so omo da ho eye me modofo pa Osei Aboagye Oforisuo ninti Oforisuo omna samwa Oforisuo dashi yanche tifo ni ahwefo omohwe nyina na enka ncho mo se do bibia sese bibia no edru dashi enumisi ya menye sure se obi abechim na fidi akoto baabi ye ba ye mse mfimi numu na ye nam ye anaye koi omaboye pa ye do bibia se omwa omode omadwa tonde fa ha mo amoma ye nso mo moden na mo mra meso ya sen na ye dwumade enu minim se bebia dru no eboa fofrofo Oforisuo ana futusam no Oforisuo de se nipa omoko no ma river no ma no ma Oforisuo de metima ka se bebre menu betima de adanse ye to se be ye wo ye nuanom ye wo nanfofo no ma se be menya no mo na ekoba Oforisuo there person me kama nipa dasani bi ate ase wo Ghana ha se ye tu kwan kwa bruchire ana se benya bruchire nko obi wo ha ne se oye odefo chen wa ya na edru mebi ane nadanfo fam kura no nsesan ye bem ya na eya ahomte Ghana nkaye pa no edin mayen ebi amekasa asemu se atwetwe eyede atwetwe ne sen unu nwa bi ne siso ebi a time no kura na musiso no na okura no na seboto mani di na mledi adanadan yenti etimi sesa obehwe na odi uja baabi na obema obibi kura na echese odi ohun few ansa edu mebi aya na yakai kakra na wo ka simbe mede Nyankopon first na otomana ene ode fa nipa so etise nipa esese Nyankopon emana abusua no sore no se mukohia obi ani tiri mu ode na waprim na koma abusua no tope mo bre etasi si bebre ye wo yenuanum bi wo hono mo a se be mpredwasa obenya na nka ono nko a na BBC fia ye frɛ no Nyankopon anye ne sa na ne biti nipa ozo do mebi na se bibi ba fie na se mo dɔso a ya na wo kofie bim ne se ye bi ba na se bi ba na wo hwe na sa anwafo we abepa ne ka we free ha we frɛ no behia Oforisuo ya na efe amabusuan me yakono na wo bi nko ade obenya na nka ono nko a na nka de bia ye bo ni din wabusuam nyame anka ne sa ya bese yenwan bebre wo no mo a sabe omote Ghana anya kwantu okura nko yenwan bebre te Ghana ha ya Nyankopon ama sabe omonsa eso machi dware se ya wo beboa ni nwa bi obenya na nka de bia wo ba na ni nwa pani wo fie no won na de bia se okofa bucket ro ne ka ano odin ya bese se koba ne sa ahomte rume bi akai na wo kan se bi wo ya bema na wo se wo te wo na emomu fie a bebia wo free ansa na wo bakrom abemeki sika na se japade no se benye wo to nga Oforisuo wa defo bebre wo krai mu a se ye ka tro bebia wo mo to ya ano odin because ni pa ye som no ane nyina boni din e wo wiase sa na meka no Yesu Kristo na nka adan efe pa ho eso bebia kwa no to ye sa na brabo ne te wo business wo dakam ana wanya sika bebia wo no to ye no se ye ka kire wa enye yise nanso o se ne kromo o ti kromo a enso ni kromo nsi wo da because of say o si kromo a ebi abaye bi anane maame bi anane maame nwia bi ebe kono ani mo ya efie bi mo ho a
de yaka to omo so nente saa nanso yaka hye na dwem ukwa kurasi anase ukwa nke kuto mu a wutim so obu wo fie ho a ofo so we fie na sabi suso ya hunu fie no ama ni sibi poso ya saa nipa ne betima bubu fie no oho ne ewo no to ye anso na osi fie ho a na osi kromo ye beku nti ye kura ba kromo a wonko minimi maami bia na ewo fie no a maami ne mpese mebo ne din na se wote ase obehu de american ne ba wo sika na maami ne wo mienu pe maami ne wo mienu pe na ne ba pani ne wo sika na wasi fie ana maami ne ti fie ho no fo so hu maami na obeka sa half cash nanso maami ne di yaw e wo fie ho ne ba se ya okwa brocha na se owonka na oba kumase ya bebia ne maami te no se wo bekwa ana se wo kwa ansa na ne maami ne hu oba ne part won baby wo hye no wo hye ho sa ne maami kronko maami ne te sen maami ne di yaw na ne nua ketwa no edi yaw sa na wo bre ne nua ya moa ne da awerho na ne nua ne ti ne nua ketwa no odi wuye ti maami ne di hu yaw sa ne ka kire wani me maami ma santefo maami no omfo mo ka kire ni agro maami ne di yaw sa ma wo mama mienu pe ade ne sesenka sebe ahocha na sa awerho ebam so na ne ba no o chese ne ba ne yi sika kura de amane no wo kan se wo ko a wo beka se ne ba na nya obi ne kura ofo so edu mebi anu odin ye besre afutu se mu yenko ba bia nyame bo odefo na se wunya sika me so twe woni wachi ema wunya bi emre wunya na nyankopon mre yen ana ofo so ye kese ahomete abusua bi mu a ye onipa ba ko betima pagya abusua no nenso o se da enfa nkwahye o yire de bia katacho be matias o se ukunu so nkoni kuro ma monfa nhye na yire ukunu ni bebia fa na ni kuro mu ka wonim pa enso ya na de kwa na yire na se o ma nko na yire na se o ma wo ye be ma sa katacho be matias wo ejimifo okay abrodia Ofoso be ma menchia kenken so police station echi wa barbering shop kese ye wo classic barbering salon minua be ma ya wo ho enne na woda Pizarro classic barbering shop unyakopon koso anhira wo pe na ofoso be ma tre kronkron no mo se wo hwe your friend is saying Deuteronomy 8:11 to 18 wa o kan sempi wo ho neno yebeka ne se ma wo will free o nyamia yi wo firi wa utreimo ma wo mema wo ren free o nyamia o yi wo firi wa uhiemo amna samwa se abrabomu ye den maun na se niema kwa chiwachew omna samwe twanwom ne so ofoso bema na se niema kwa chiwachew a yese eya hweyie na wanhoahoa wo ho firi se wonyame a woyi wo efri Misrim asase so no menyi ne boni aye ofoso bema ene nipa dodo na wo ho a ode wonsa esi wonbo eka se ane mabasemu emu odunti enenne mababedu baby a medri otimbi so bi so wote so experience nti onka se bia nyame adom kola na owi a wode experience na kan wahwe ye ya na ehu hia de mo da sane bia na so no se onyankopon adom enne hu mobra memu a eya na ede ma o se onipa wankasa obetimi agina wo na so enti ye ka kire obi a wotie ya nwumro yi se ma ye nye boni ayefo ma ye nye se obi a ni refi ade ntentem abrantie bi wo hwe Joseph a e wotra kronkron mu a okodru baabi wo abrabom esanse na okai owonka ye ntino na tade odekwosen baabi brano wo ho a no akwa akohwe wo ho a no akwa akohwe okai baabi a wo free enipa sa wa hu baabi a wo free na sa wa hu baabi a wadru ene baabi a pesa wo kwa wo abrabom a wanhwe ya wontimi nkọ wani mo nkọ awie yeda enema beye from amount ewa ahyase no anase mfimfi ho na so wanhwe ya awie ye no na wakọ akobutu ho ehome twetwe sesebi mampam a wodim nika gidigidi a wonkọ baabi a no wasa akobutu ho wanhwe ya enche obeda no okwasea eti ye ka cho se nyakopon wa ye bi di ama yen
ene nipa dodo na ya omu ye Christopher dodo na no ofoso be ma oni adwuma ya wo si asori dem no pa wi anwumra ne anadwo oma sofo ho ntono enso no de ma Nyankopon emra mu na onya adwuma nye kwasia dadura ho na obeka acham so me ko share me business partners bi me kwana store ho edru kwasia da ya no moto ade pa o muta frefre me penti no me kwa kutafe na sorry kura na se ne nya me so mpo no watosini wom onhwe na onfa Nyankopon krampo no na seda enkonkoma no ma ye nye boni ye fo ma ye no ma refresro eti se de Israel fo no Nyankopon yi wo mo free Israel ye friend se Misri masase so ya che se edru baabi no Nyankopon no ankasa ne commandment ana se ne mra ya wo share ye se omo nye ohoni bia no omo nkoto nsole no edru ho a wo mo ye sa ne ma ne tie Nyankopon no ma ye nye se ni pesu ni bia ofo be ma yesi wo bia ni ho ne ho ne ma so na kwankro ewiase yeso obia beti ansana yetimi ehu bedwam eti obia hia obi muwa obi wo ho ameka sababa wa bi si so be ma bi na so ne mun kakran te se de mikro na yebo asi ama so mi mu ye ne maba benya baabi asi ono e na okoto journalism form de breme na menya awe kra so de me be ko school na wanya baabi asi na afa wase bia na yebo a enya me class biem because ene mitimi ne mpanyufo ahodo mitimi ne mrahye badwafo ya won mo bibi de mitimi ne nkofoko ya won sem wo bie anaso mo ya titru prominent persons etimi kasanya yonkofente no e wose me wura fi mi kunu na wono na hyase ne ntimi be wura adwuma we sem a me de ho sankofo no ne de ne obo ya safata no ne ya to na wura asawram e de amasa ni pakro no e ma ye wura mfi baabi a ye free e share ya brabo ase enipa ya wo so yensa ema ye twa ensuo no enipa ya so yensa wa bra na so chebo na ehumli tu na frama pesa ebo ye totwene obi a wo so ye mu gina ho ema ye nso ye nan mu timtin ye me enasi akonya simpie so bi yakonya kokuo so bi akwa gina emye nye boni ayafo emye yesa no ma ya wakwa koto nso mu obi aboa no no wayi ne ho ede si kokuo so na ne ho wo no na no wa fe no obekire nipa ne se nipa ne kura nhye dan ye obia ya brani sentiment de manu si na maka kire wo bi ase ne sa woti aware ase anase mpo wo mpna twe mu be ma na se oba bi aboa wo ne ko hya ase wo kokko mu kwaye mu enne nyame aya adom nsama babi usu nipa ne nye obi ameka kire bia nipa ne honhom ne mpaibo enne na gina tiepa ena amo akodu babi eduro ni ntino yesro eya obi boa wa ya no wakai no fi se obi hu mframapa egu ani so a ekire no yemfa mokosam anase wisesam enkohu emfa nwuna so fo so be ma mefama no si ase na menua be ma mbra mo bi. Okay, the nation's anchor. Voice of Radio Islam Mami Anita whatever be obi ano nya ne kase Adum Bishop read condos man ne ba kwam na so me che omo na senior contractor Kofi Job oni Mr. Yabuanso nhiranya omo dia mini akwasi ademfo obi dia ko me che anu be obi a urade nka no nya ne kase mai voice of futi sama dia be ano odene na ehye na aka sebe odede bi se obeti na wafade abobra no na ya ne hia yaba ne ye kwan se ya sebe tafracha akoye bibi ti si ni dwuma bi di emma wona empa futu no mafade ayehwe akakra bi ayehwe futu ni ya no mo kra kon do niema ye de bre o mansa na dwumadi no astate engaye eyade hia wa brabom onipa wuni nkaye a wo heaven kokora ho be yedene de wa brabom no wo so onipa bi a wunya nkaye tidano Joseph Kabi ebra onua no man kae so yenua no mo ton no kodi soja panyini isem na na yiri so twa atroto ne so no kodi afiase no bible say okopie ho no okokire won da yeso ase kire won no wie no ka kire wo se me gidi se da ya amaso yi e kire se mu be piasa akofelu njen biem ne mu se mudura ya mo nkae me esim yi a mo nyame adoye it means e wa brabo mu no ya na wo se ndipa bi kai ndipa bi obi akoda afiase bre onida so asembusuani ma adamfo bi okohia na fiase na hie ni nkran ya kache zebe ye ma bonto yam ye na ha nkowuo ampa fofia nto ata bibia si yi na gya adamfo no so wo kaya to gele akona tise chaman wo futuo na hie mi nkran ka menoma duro wa ha wo so gi wedi na daachi bi wonso beba na opie wa wie ne de onva ho kura on kai kura se na nkran hye kan da bia no wo sori ya no wosuo no obeda ma no nya qualify o prison wo no nimba bia wo so okoba no wona na ne dinza wo so wona na wo ni di nkomo wona na ne twetwe nkomo mane ya makoyie de ma enzo ne opie akawo du nko adam e wo se nipa abrabo mu no unya nkaye
wo abusua no no na edikan apagya wo onua na pe 5 million pe aso ade so agye form so o pe 5 million pe de aso so na nkwa fele na nkane ma atene nkwasi akeka ne nzemu no du antima amwa wonua yi amane school no onua no wantimi ankobi yeyo no wo no nkwa ho ma ne wura fisa abrabo aye boyale ye wo kwan mu ni wura fisi e frɛ ba ma owu ho ono so betuma be fa nipa eti na wote abudogire wo ono nkwa na ebo ne bra wo si fie kura busuani bi ani ba bi afie ni si one ni kuna kan bo ma fa adwe na omo bobra ne sa oni nua bi e wo pagya na wo abusuani na ni wura fise se de wura fifie mpo a da chi ni funu de ni wura mfifie e beba ni nipa na wanhwe omo na ne be kura mu omo na be boka no pi omo na be hyehye nkonya enti na obi bidua kasa ankofo ne duru omo pagya ne yie omo serve ne yie omo de ani die de na koto atwena me na uni se abraba me be bonu ya simpo na nya hwe no awurade asem se onipa wuni ansie ne ye opon ba so wo mfa so chen no di abraba bi so be ye akosi na ahimpo akai obi na wu obi na be pagya wo yetima ye wayiye ya kansem pa fa ho yetima kwa koto akone enkaye ya de ehia mo da sani bi a ndi obi a wo tie anwumre memfa nkaye ni agro obano no na sha abrabo ase o obeya try bia supportu bia ne ma fire wase sampna sama ni hunu se wo twempra emfa ho uyi okay efiri se ona ukura wusika nanzo tamu anamu tie akurazi anamu do no a na wokokote nsa na odi waji a ono no kura na ketedu a woje nsa guma mo no ansa no mu twa bidie mo hyi bidie no na ye oba wo no nko a mu do koko na ye ono nko a edinese ne ma fimpo na sa abrabo no so bebanka kai se menene na abre edinempo mewali bia ka no ho a metwempna ka no ho a wo se misifie cha no no ni we ya meyepe eni papa ni tirim asako fa bia be kan ba ni fie ye wan pe owu amoba na obre ne ne wa amere na betwema nso endino se ukoye ni se ya na brabe na anam yu asini mu awobo ye ka chu nipa bi otie ne se nyanka ye ne ane na bre no menchiri se odi bebom ofoso ne ye ka ne se so a nkofo bebre nso ka braba hu bi na nka ye ndimi ma o because time na wu nya chance na fe na so support 1 million pe o wan support obi okra so wa wakofa brabo ni mu ana asi uye o but the see we wi o mpeso obe sameti abu ade se abrabobon na fom diminua mi hunam de anim onyambe ma no se de no okeka nkwa asem chi office sa na oda so de edu ya ade ama no a se wo kai no a uyi na free bia na ye okra ya se de ohia office na odidi watam ne wa we nsa atoro nso wo abebra abrabo asi uye nyina akodura obeso sa akeka sa nkwa asem na ade kire wo obi wa wo yenua wa busuani mo eyi aba wa babie no onika pro hia wo mo a otimi sole because wo gidi so na epanyini so wo nkusole nkoye sa yi no opeso wo nkyira wo se wo osika kora sei no da so tie na homa so sei da so kura wa abrabo obo na nka so yeyi o eba ne sa obi peso wo kai wa na ye ne kraya obi peso wo kai wa boso wo twetwe ne nsa etomre bia yeso yanyintum se abrabobo nye bona nti na abi tie ne so obi aduru nanimu a wo se samete ye bre ye ho ase bu ade na sa nipa kronso wo bibi kakra watima da na de ama ye Oforisuo okay enu tia wo se kai na emaye nkonnom Oforisuo kai ba bia wo firi wo kai kuro bia wo firi mu kai abusua bia wo firi mu kai awade bia wo wade yo animu muwa efiri mu aba no watwa wati e de ahwese abusuan ene awade yi brofo se ye hwane kai a wo gidie kese se obi so obi nsa no obi so obi nsa no ye nyina betumi atene ne yakọ te se de suswai ankasa e koro no 055131 0551 931 0548 931 0548 931 hello Osei yey Osei ayere lele ejadem ekonoma irifi Baby ofa mama nsia be ko fi asna be bi no no e kuchi osate bi dan na nganta bi sa no ya de ni si producer isi aka na de ba ko ne kura no mo ka ho asema wiye e wusu ko so ofa mama nsia ma fi san kwa wi o madaroma oni bishop nda no ho wi ne papa mo asa mo se monye na cause mo ko da se bi e fofo e ba sa na so producer no ma hanan sem ha until madam no mo watu aba Nigeria and conmore to consent obi so bi twesu a seven players akai
na nipa bi we fina oka bi ne de ti na ne bi o ha bi so ja pade ni apejade ama wo ne apejade abuchi nga fin kiri ma no na du ho ne ma no se wo mo ni kimisre ti ni ba na tie bi na de ya kai na ni papa ho na e da sipi ya ko okay hello baby afrefre wudi hello baby afrefre wudi good evening me first ni wadi bi ase yentie o eni me de na me share mo program na mo dia ma yen tom pe bebere eni pani bi so ka ho na se mo ho aye den se ni be di obo bo ni pana ko di ba di no ase no on kai odi mo ko woni mo ba di a ba sa na na se mo aye den wo bi kula na na wo de bo a na aye ba se ba di se ti de ba di aka no di se no ne de ye na bo ni shira mo no okay hello yeah Ajuma dase. Uja jiran about no so pe. Obiri kwofo anoche ne statue no esi ho. Wapaja ni ti no ahwe wiem. Bodu anu kura no. Sikadwa no waso afri soro. Asante man tiase. Ano pay you can go smart and mine. Piao. Yeah. After control glass for 7 days. I'm in a clear the gas. Then as what I'm on them. I am working. Let me back out of the but you know my name is Papa I got no more, you know. And I'm a diamond better than me. That's what Papa said to say, and all the years, now I'm talking about this guy. I will explain. And then, you know, when then Kai and Sa, and this year, and then you know, you know, there's your showman with them. I'm sure. Don't come on with that. No, okay. Hello, Fosu. Yeah, baby, Africa. Christ has been coming in. Come soon. Munya be many. Me kase fura guna be passe. Okay. Fosu you bring somebody asem abo. Da bia senya me se o ma munya nse mu odo na da bia mumfa futusem a mu oduru ne mu dole nso embraye. Yo Fosu na sema me kani. Empenimfo baby obi se yesise fidie kira abo a nisunko na se jano nsuso a nisunko na se otiwia se na se wuye nipa na se ebra wo kwa wuye hia mu no abra na niema nye no se oni nipa eni tuwa na mon ene nyame ye wado no pegya oduru ba bia waduru no na se okoduru ba bia waduru no na se wa ankai adia na wo Fosu wu nipa kro no ye beka se o ye de ya te ti chire hwan a esi achide dia ya chira boa ntuni papo no asem sebe so kodru ba bi na se wo hunu se ye urbi ene boa odru sampempen so no na se wa ankai no dia ene obanyansa fo nkwa adwun na je wo nipa no ye wo ye no wa afa Fosu yankopon hia mo ne mo bia mo futu se ma mo de bre nya menka mo okay eno ti okwo wanimu a eduru ba bia ye twa wani ehwe wachi kakra hello baby afrefre udin your friend was saying Emmanuel Ima free here. Yet you. If I say indeed they will put it on the Niato. A part in it, I will see you. It's like it's me, Uncle Bam, the new Bam. Oh, jina ye kakra, na ma phone on kwa no. Oh, yefa bako. Hello? Hello? Baby, I'm free with the last caller. No, okay, yet you. Okay.
ya for frɛ no enyina ensi ha ne kan kyerɛ wo dede bi sɛ eduru baabi a nante de nante kɔ yanimu eduru baabi atwani ahwe wachi kakra ebi a na akyire no enye wona nsɛm wo bia betumi ahyehye akyire no amana yɛsɛ de ɛwɔ animu ɛno nti yennuanom anyame ayi mu afiri futrum na ɔde masi ma pɔma so wɔ abusuam na mo ayɛ adefo no mo nenemene mo ɛne ennuanom amakodi aburukyire ya mo nnuma Oforisuo. Okay, ya obi ka kyerɛ santeman ya obi kyerɛ santeman ɛna nwumire wei ne Sompa Asem Mpe Nipa no wei ɛna wiaseman nyinaa se yɛ wei ɛna santeman agya tum ɛne nwumire firi no so ko ne ndu so no adagye ni poso sɛ de bradapo yɛnkɔ so no ɛno nti no ɛnɛ no ka kyerɛ obi no obi so ka kyerɛ obi sɛ ya fiti dwumadi na se ne afutu sɛm no yɛ de akwa gugu asisi sɛmapo menteme ho ase ɛno na ade bɛda Sompa Asem Mpe Nipa yɛ pɛne pomasi bere na yɛ de amawo na ne nyina kamfua na sondua bua no ɛne yɛ pɛse yɛnom na santema mu ha yɛnom na Ghana ne wiase afa na nyina enti no sɛ yɛsisi sɛmpa de Asem Mpe Nipa yɛnte ase na no bi yɛ tamasɛm ɛto yɛ apro so na enkunimdi aba ayɛ nyame dea panipa memo akwa aba na me adum boss bibi aboko de bibi aboko ene de otu so ani age o ani age pa udi de sen ye vem sere kamponsa ampa ada no obi kure busa wo say chief driver na asem na kosi say ene ni nyina banawie ye ni nyina banawie amponsa de beda ye say okusua driving na driving ni mu no brake ya yanhye da nkyere no highlight ya yankyere ne so wiper so ya yankyere no U10 so a wontimi ntwa enti ekokoba ne se dabi wedi asisem ya bom anote ya bo anan Sompa Asem Mpe Nipa ye nye wo fesenko a ye ko Fred na ye kopiem ewo DVLA omo na mpempi no driving school for no omo ene wo mo edikasu bom no omo lances ye no mde ye adwuma ye kopie ona nkyeremu no ni nyina kopiem se abrantie no babia ni wo e betumi ama no krata se won fa twika o Ghana member empo panipa no eye se wono ankasa ontumi emfa ono ane penka agesa adokotafo ena kire nanso twene ani da wa ye monchen ade na nya enye ontumi entwi ti pani no to ne nsa ade fere suku wura no ende nyina yikuhia he nkunimdi aba ne watua ne sika ade ama no aboze ne usika no mde ama wo so otua se ne ma no otua 2000 no di ka je 500 dada na medical 500 enti sika de ko nyina wagye wade ninya ma de enti kakra bi o kire okura ne petrol aye ne ka frise asisi sembam amposa dia na wo ka kire Asem Mpe Nipa echitafo nyina ma me ka se Asem Mpe Nipa na se o semindamuna ma se kitu ba mutu ala mo ndi mitika ma me la tudo obia pa ni la ni die inventou Sompa TV Sompa radio ele Sompa internet na so naki la medamuna ma se mi benim esimide me mitika ma me la amafo ebu mama mita mi esmi dikala kana ashe sa na bimimo gigigile se mi adia ma me enti medamuna ma se na mi shamo okay na mi kama ho nene che me ni di pa se me adi mitika ma me na wo se wa hwe obi pra ba 20 nyo hwe why infosuru bi ansho mu ate me ka bibi ta de se with me ama squad to bi abe ma fia me no ntimi yesa ade no de Dr. Patrick ade yakopo obi antimi mafia wate chia nipa ba ku mienu miensa bi na wada wi asefo nyina ase ada Asem Mpe Nipa ase no oh vi semenda ya brother penia fe
Akwatemi sir. Me chairman every bẹ́ẹ̀ wí fún àṣẹ sẹ́ wàá máa mi bẹ́ẹ̀ máa kẹ́mi tíkà ẹ̀yìn tẹ̀mẹ́ta tẹ̀mẹ́pẹ́ fún náà sẹ́ adé àmà yá àmà mi lọ ẹ̀bí mi máa wọ́n ní ẹ̀mí ní àṣẹ fẹ́. Kò mú yẹ sisi o. Mẹ̀yà jì náà kàfẹ́ ẹ̀dẹ̀mẹ̀yà jì àkàfẹ́ mẹ̀yà jì fà. N'akọ asọrọ wẹ̀ yìí. Mẹ̀kọ́ àfẹ́ Methodist. To Methodist for nyom baako ma mi ntie. Methodist for nyom baako. So ko Methodist pa. E person be control because so ba nyama so kan okre. To Methodist for nyom baako pa mi ntie. Na yenko. The Methodist for nyom e yo de pa. Yenko e. Asem Mpe Martini de uni. Asem Mpe Martini de yitu yono. Uli. Amen. Hey, I'm Ponsano no. Kwaku, send out can you me? As a papa be a what ye. I don't know, we are not only. Oh, me and you hear that. We are not only. Oh, young. Okay. I'm Ponsano 20. Okay, yeah, tears here. Ponsano. Ponsano 20 dear. We are now on Boba. Ole. No. Why ya do kan ya tears here. Oh, for so when I am catch a man for say, what were the Asem Papa? Oh, yeah. And Kofa let be a mafia say, Tidia Asem Papa. A man for near Jimino. So what do we cat? Tias here. A quite Nipa Nipa. Kounian ho. Ye frewa, and near Mekasa. Near and no maybe a young Quasasambia. Nipa be at the Obika. Your friend no this uncle say triumph. A bunny say ya, oh, I know a sack what you let it be. The abasse, my lawyer say, retract. Nak, ha, Nipan Shanyansa. Lawyer for be ding quasi. Nipan Shanyansa. Yanetia, so almost so amount for and no matter Cosona. Nipa and right me Yankasa. Sha, Nipan Shanyansa. Ghana, Yansam will be and say a jumo. A jumo yabeye. Obia yen so bibia because no craniaka. Wunu nwa dele ade na waye onwa no won kasa wunim se ade aye onwa na nye won ma wo bi papa yo betena wo kasa yi obi ani twasem we na amafo sui ade na ko ba ye se Ghana enfa na ye ko se obi aba sebe kan kura se ade we de un sentimi nka na ye ntimi nkyerɛ o emwa nwa gini sika saa na nkrofo betetete obi so de obi be kwa bridge wa gini sika almost 1.something billion wa mani pa na bofam yatia na se nipa na ba ne wo kana semu a se be wo na nakufo do ya de akoto graphic na wo kan ono ne de na ondo nya nipa wo de aba de na obuafu masa adu time ma yesu so obi aso wotu adi Asem Papa eye good say brand e ba ye no se be nyankopa da ma nipa no so ne ye beda na se wadi ne huni saa ne ye re ye no kasa ye boja wo de aze no de ba ye bebo aba so se wa ya de because obi wa tititi twema mentwe so na ma betwani kura ye e boye eti abrante na obetu asika ma ye nwan emfa nche wadwum so obem obi amafia ene kwan no wonu ahu se be wagye usika ntobuase ye kwam de usika ba no bibia ni ho wadwum mu fa na tra ba bi yetia Asem Papa kwa na bi de obi entimi nya ewu e wo Yesu di mu ofosu enkwani amposa wo se hono ANG ho AJ for driving school ma be PSK no o ma tua ne kama kapa the nation uncle Uzo ambonsa alia mepewa no ope dress no ye na wale ai onya kakra de pebi so na wale ai so be wale ofosu ka ncha na nka zo be cha na dofo bi o obe chansa no akọ ye na wale ai na pe akora ba ko bi to ai na ne ma nko fan otuntu ya me fese ni we kan me jeje ho sa we ni papa nice oba no atranse be be ka zonto no tewa won so lenko we discipline nyame nshira o sa kwan so na afi so abrabum ni atie bi mu obi nsisiu eno anso ni anamuntu na wotu no awade nshira wate me sire persona ma adam ho ye hia na o ka so be dem se be ewe sample sa o ye mpaboa is just scared of the baba Oh, me, AJ for you better say pa because sebia nyado se udu obi kana hu nyansa
na wanfa taba ansem akon na tuareka we court na court bu ama papa ya zo hunu nyansa na nisika bre no na ye sofo na so di obi ka court abu a se braminsi nkonwa no wasa atwa court mpoa ni nipa sori a no mo afa atade adwade asa bro collection na akosa sori ya nyansa be wo pe heaven akọ sasa me be she da tabiri ne kina no pa nya dusu anwumre no ya be game tusa mamanfo Samadika ka Ghana ha no some po mo say Ghana man na a lawyer for ni bi na say Ghana o na makoto na say okay abaza chianipa mienu bi na ya sori so me chia what did I make at your mouth dofu them now what dofu me chia you out for your mechanic. Okay. One Michiano, me chia very rich. I go on the Empamwa. Okay. Me chia me your man for share. Me shining to Man for share. Now what jaw mame? me join me business win me chubia. What's the name again with Jano? I never be the win Okay, otententu ya boy ntaba mu no ANG sika no o maba betua se ya na kaefe se ya na efe enu ti no fanidie ko wate fanidie ko saa na yebo afoforo obi obebo bia no saa na de anidie ehia no yakọ computer so adwadie ma sesia Abode ade Senior no to no oba me tini kura so wa ayo senior me dey ade adanke ba product I am ti de bia me na ma no mu no chef danke ba product we dank extra we wonu ma wa ho tutu ni na ebeja senior na me sisi ni nso me sisi and also no problem there senior what to say dank proke okay so wonu dank proke okay sisi ya we ni na ebeja sa we dey nyame sha come on do ba the danke ba tonic we ma bi we ni pa no se na mtumi ni na mtumi dan so me ye bi no we no o chale me taibo pa sa sia dan fight to care no so Kuke ya bi betena me so ma me je me ho enje me na amugya nko na afi ese fifi me to ntimi kwa amfa me to mpenase na so me sia dan fight to care aboa me pa yini na firo no yeti ma dem ho see every great year started to ball Yaw Benre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA ajebe die nkrato yi atu. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko.
Prakasa ye duaba won waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hiye pa. Enye prakasa nko nuaba ne nhaban bi te se kwawunsuso a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa. Prakasa ne se nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye prakasa powder. Prakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban. Afri mpani yade ne yade ahodo pi ho. Fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre. Anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra OKC Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prakasa powder aduane san ye dro FD ahwehwe sankratoe mu agiatum I am a soldier at the battlefield waiting to hear the voice of my commander. Food for thought to fue Liberty Conference. Liberty Conference. A Drew Hopiamu way April edition. Food for thought in conjunction with Almighty Ministry. Or see the X blessing. Genesis 48 verse 14. Almighty Yawadubuachi. When Yamiakua a April what then was Rebunis war food for thought this year now. Say April yes year I will Jubilee Park 13th April and no panusia Nayatri Srabai Abo Sunyan Kropon Pai Ajum to Fonie MOG Music Joyce Aboagye and a fair resident worshiper Minister Kwame Jedu 1 minute back suit Nayaka S blessing no and one said Jacob Osra Ephraim Waye Kumano and Utiati Bia and Nipa said will send to me come Liberty Conference April edition on Yaminam Niboini on Mighty Yawadubuachi or the Pema Nasadam or Prosamso no Benya Pa when Yankropon Trediam dear friend watch it Domin Wabel Pro Brosam Ajini Kukunin and Kaka Wabe Prayer to me Jiaka and the Niachimu Adabraka Wabetana Wad the Niachimu Tutuka Liberty Conference April edition Shannon 13th April a Yedam Minita Jenina Yeshim Ewo Jubilee Park Kumasi Onyame Benyame Amanema Ayenema oh glory hallelujah your response. Okay. Yako akoya nim ya mahwefo ne atiefo nyina kwa babiem eba dia santamai agiatum medical catchers ye otententu bafo ye baba boy ntabam ye namsoro ye sai enamfom ye asemu a eni kon ena ye druba bia ye hwe ne de kon esisuo ne yehutire ne atimi akon ade akoya nim na se tabi asem bi to ya apron so passion consult na sa passion consult no wo manfo a wode won tu kwan kwa buruchire ene bi paaye na kwan a passion consult ye fa so frɛ wo mo na ye ne wo mo edi komo afidie so no odofo duru ba bi no kwa no ye frɛ wo mo na wo mo mfa na de man ye ya kra ne se ye ya yensam na passion consult fo bagi sika no mde koye se oh na watwi mienu e de abrante na okɔ ene se ye wie kan ade bayi ne si ye osekire jamase amatumpan atwene anda enrada ana passion consult for ye o ma bi se da bi o afedi ye yenkon ayo yenkon boko efri se Yesu Kristo wose wo ma no gwa ma biem obeba na wenade enrada ye ma posifo be fa no yenkon Sompa TV ne so ye ma posifo be fa wo mo passion consult sa na se ye be kono ye hwe na be ye de bia na ya mamra na ya adwuma tetitia msiafo mo wi amofa passion consult for no aposifo no be fa wo mo no mo fan to TV no so mo fan to TV no so na omunhwe na omunyade omo kyerɛkyɛ no muntua na omanfo di complaints eba no na ya na me pese me busa se sa travel and tours for no ahifo ne mom to me character certificate so mo mfa nya adwuma eya asem na ukọ wo mo office wo so a wo mo table no so no na countries be 6 flags isi so na Lufthansa no plane no si ho a sa plane no entu se de sa plane no aye mumu a entu no sa na adu sika koma wo mo a wo so ntimi nkọ
enu ntino yekọ Sompa TV no so MCA Noki Yane Dr. Patrick Etwetwe komosi mediso emra sesia Dr. Memo Akwaba Yenua Panipa bibi aboko de na mitumi bibi ekoso okay MC opare bibi aboko oh papa yesu adaroma me won dey say was ekropon headmaster now so we here kama sa Kwaba no won dey say ekropon for salad because last year the PM capsules dey jano how far okay no me dey ma de fantastic am dey ma de Dr. Patrick ni no bia ye powerful super in Europe ye kase in Europe dia if you say obi a wono atimi akọ France ye ko gentete ye fantastic debi fantastic me kai say time you wo fie ni ho anseke the job me di ni ho dance ya na metie bi na nipa ye ko ho a omopu ekọ no ho no odofo ya mamu fa nyoma bi eni akro beautiful doctor na wo bi catch asanteman wo bi kira asanteman if you say so ku anupa no dia na just adwuma de wawie o yentio ya minia bidasi Ibi kedi asidemo nyankopon so ma na otwe akwa prabetu asombi Patrick Natural Health yewo Ashtown imwub kageti ho no a bibi MTN for office no won na what is swam kwan na jabunkum kwan keto bi na epai kosoro ana kan free MTN for office na efie baako mienu de toso miensa sa fie do am na yewo bibia na kire wadwena mpacho for number si na yini nkomo 0243 42 34 71 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 020 81 62 351 number seen na no fry ma direction kama no ba minia yewo Ashtown in room kageti ahono a ene sude kura ufiri babia usi kageti ahono na do na kire bi omuton agro chemicals o kan free MTN for office na ba ku mi nde to so nyensa ufiri yeso a na wo koka kire agro chemicals no omuto aso bebre ntinye sude kura wo do so pa bi omuton adro na edugu afu so na enye problem bia ombe kire obodu ona ye somebody mbo kama efie abrosai ye wase asewu nyina na ye Patrick Natural Health good obi bia opa wo wawo baako wawo mienu emfie numuni emfie duni awo ne mabiem obi wo ho a odi ka wo baako na me na dom afunu onya awarpa waye awo ne mabiem oso me de me wo ya wo na wo ngo na doctor no emfie for dabi ANC tablet for no dabi baba bi so ho a onso di ka wo baako afunu na okonya oba papa aware no opa wo ne bi awo ne ma oso ya me de ma wo na wo dabi ya ready timba at any time okay di so wo ye bema na wo ye oba na opa wo for woni kire Patrick Natural Health kwasem ya ye bida kwasem onam john ya re no eba ye ne npa bebre empa hu bu a oso mewo mpanto stains kakra wom ene saa ne ma bisro obetima ba me ahwa ma bema bi su wo ho ase bi uboro panto no na isu akra bi wo bema na no ukọ private wo chimpe wo nso isu tabi bema no obemam keka obemam tutu sibi obema no efon sa ayeso wo yire no mu die ni sa enti ebasa ede wo how kase ye na eba enti misro bema bi a wo tie me na wo pa wo ne die fa woni kire Patrick Natural Health ne mo eye titi kwasem me pa cho pals koko hawo kwa ni minum si a kwen sibi o mfache be no bi didi o ko o jane nan ya sibi o blood ba afifi ne tu bebre bi o fifi nanim mesrawo Patrick Natural Health ye ni adura ye de sra so no kwasem ye de no eye tablet ene capsules na obefa ekum moja mu de ni wi anu no sibi o wanim yo hene we wajin so do nsafo nim sia bon se te nat because sauce no yakunu okay sibi o uja wonan wodi tisu no ko ho apobon se atete afuro na hwe koko na ye ka ho asem no MC obi o ba menchen ya o se minua no hwe ade oboyi ne be ma kire wo no na ne be ma no hu nyina se no nyina prekesen ai
na adie ba ne se ho etimi se wani sa kokot ma wo se wani hunu ade obi o ha o hwe ade a che the bench wo aso che the ko akiri na che se dumso abanani ni so MC hwe bema bi wo ho a o jane nansi ya ho obeka sibi o mfa ncheme wapra sink ni munyina na ebasa emo ahoden so ye den ekofom wo fi kwa bi possible ma mema bebra sibi o omoyire no de fran pan pom ma so nyina fa afiri sa ehwi anwagu o mani ase no ni kam nan wo mo moto tala o mo moto ta asamo ja se panati se ba wo hu na cha apart from sisi bebe wo prekesen na ba ko kwa mu no hwe obi wo a be 2-3 days sibi o ontumi nko private ai etimetima ba ni yam ko esimi ntima senti ebe sa ho edu Spain etu bo bebra sibi o omusisi eyo mo yam no e fa afri sadin na hwe awosi hwe ni ye sa pass na e kan wasam okay e ya de a e ha manfo pa enti bisrawo so mbobo su bi nyina no ebi wo ho pa for wani kire Patrick Natural Health aya wo Ashtown in Rome kageti ya hono a fantastic be MTN for office kase no my god na what so am kwan na jabunkum so ti region no o kan free MTN for office na efie baako miensa ya taso miensa is that right efie no hwe wo ko hospital doctor si wonya syphilis ana namu yare ni bi misrawo obemam kikawo obemam tutu ensan ba obema no se obemam city first no air from ISS bomo to amu nyino ase kokko search bet na phone misrawo pa ho asemuka okay obemam kikawo obemam tutu ensan ba obema no pa ho asemuka me say one day obi wadin so okodunso jonso ne mma che de katata to bem hey ai eni e fe ne kamia do kro no oh say MC ya ma ya de wadu sa anti enam se birum pa yidi no mutimi nka no kranchire binum no kwase nipa ne mra hospital no na do no test wo ya ho hwe nye my god hwe obemam tutu obemam kikaw ensan ba obema no enyina ba bibia nto aduru because one penny ye and one pen was man kan me see one day obe wadun so kodunso ube yu be ma jonso ne ma che de katita kotu be mu na menu MC ya de dro ben me nam ka cho hwe wako near the katita ye pass katita e de atu be ma you try no ma on hwe the whole day we need my god he bi okompa nyane be ma mu fantu ye bon na ya hia na ye bon na mfimu ha ya pass you try no ana se katita no akotu you try nim ase na jonso na time pie hwe obi ha less than 5 minutes na skin we na asesa na moja betunu nya sam keto nti be ma de mesrew emfa mo ho samrane na mpanyimfo se nya da batu bo twa nsuafo nya da na mpafe besi won pe ho asema nka me se one day obi wa den so kodun so obi yuba masi adun so na doctor yare a wo kan etimi radio presenter police lawyer obi a hwe taxi driver ye kra se bio ye tie condition mu sei no me try dey we you koto ye na transit chen na sali echi because we say ye ntan sore ntem nkodun so amentwe we lawyers bank managers truck drivers carpenter mason adumafo akese electrical coming omo na chi wo mo say Johnson no so no asere kakra wo yeah ndi se mo no egu yutra mu ho no na ewi wo na je se doctor etawo ti se lake bosumtwe ana barakasi dam sa na se emo ni bi wo ho a no track infection ni bi wo ho a no mo keka dubo se bedum be bi ubombo pepe na wa na kaw ba ko one day oba so kodun so si adun so na si emabiem ye nuanu ma muntie obi oba ro ne pant no se stains white na da misro white oba white ma de biasa hu de me kan bi nyina ebetuma twa wawo no kwasem ebetuma mu onyinsem bosome ba ko bosome mienu akra no beba ana broni fe miscarriage of justice hwe ebi wo kompo na oba wo akra no ne so gase mi intimi develop well okay na owu akra no a 2-3 weeks akra no bewu owu a awo ne mabiem na chese nye fiefo ba yare ne betime eku akra no because awudie enu mu no anoa sa I said the asani ekamudie wo Kenya asibo sore no good enti akwa to mu apɛ no anoa 3 months na akwa na fiaba bisirawo
Oyo ba no hu sane ma mekeka bi nyina no a. For when it chire Patrick natural. Okay. Me de manu si. Woti nka e wo udompem. Utu prince. If you see the ba from baka say the mako na asra. My God. Oko hospital doctor say wo chiri ka say no every. Cartridge no every. Enti mo want me interact want me move. Want me nkoto. Want me nyahwe. On nanti a wo chiri the load no gu poma no so. Asena what me nanti. Why say race course abobo ya no. From embassy. Okay. Manuasi na yeni nkomo. Okay. Bibi a wonti ase bia fa e wa pomuden ho no. O from embassy ya e no bedi nkomo. Okay. 0243 0243 42 34 71 0243 42 34 71 020 81 62 351 Yaw Ashtown in room Kajeti Hono the MTN office kase no na what so me kona jabum e kwanketom na pa kosoro no ana kan frame MTN office na efie baako mienu the toso nyensa e ho ana ewo MTN ya brother kodota ya kan fodu papa mienu pe PM capsules and PV capsules. Doctor PM capsules. Doctor PV capsules. Doctor PM capsules. Doctor PV capsules. And quanum cocaine mado, we mado, tramadol, amnesia mado, quanum PM capsules, Bema, oba quanum PV capsules. Eyo mo adwuma kama pass private school homework na no religiously onyankopon chade bema wani mu nwase betima apem no abuban akosisa nyemapa ewiase yemfa fadie nchi akwatani doctor sasu nyensa nantabru nshegmok open natural herbal based medicine wonuma emansusu aso papa ewo ni pedia especially bema onkwamo wo fom bema untimi ntutuo na badi utuo atunsa medium prisons unya PM capsules a doctor PM capsules bema di anya bi uyo ba na pese wa himfie hwam nya kono na wa himfie no unya atenka papa within your vein constituency a doctor PV capsules doctor ko bi a friend say China mu ka semi se wo shine chachu shanshu doctor atiase yanko also num PM capsules and PV capsules are unam the whole Ghana na utime de asa India ni ba kwajibo flow to aso asidwem na che so no abu mu ntaka gina ho ko pharmacy chemical shop herbal shop nation doctor PM capsules doctor PV capsules ewiase akura wabodam oni baby okra gina ne be weja pade a yankotena bi jan ko hyeyomo oyo oba na padu papa numa enkonum polompalam ne matrama kwa any yanum kotoku sabro benibi doctor PV capsules doctor PV capsules doctor midima asem si yemfre 0243 good 42 good 34 71 0243 42 34 71 and now 020 81 62 351 Dr. MDC South Africa focus me amsi mukuena matabo sikuto otiase doctor si we ase de du papa say bi ba PM capsules and PV capsules no one to be na who sound to say achime nyinem basa anadu nkwa akada bi ntotoa ene na kwa ese sasabura yewo na di for boso makodi adanse e o kanso circuit court doctor PM capsules doctor PV capsules we aso to ade atobu ase na to papa preku because efuadaka ne board the chair dropping PM capsules anopamienu enwemienu anopamienu enwemienu PV capsules anopamienu enwemienu onmo onyankopon chade ebebu ni pedua na hoden ebedi strong immune system for each and everyone co pharmacy chemical shop herbal shop nation for 0243 42 34 71 and 020 81 62 35 your display number no our Sompa TV no so ofra yabejo ofra so muchas gracias muito obrigado siabonga kakulo your branda kiba PM capsules and PV capsules eba fe gbe lo o fe social distance. Okay, Patrick natural health and yene wo mo atwetwen komo no MC Opadu Janwa. Hey, Asem Aba na passion consult said the NC Ekano Sabrino aposifo aso mo preach MC Aloke aposifo aso mo preach and no tinesi display
ye ma manfo hu the Asem Mpe Nipa dwumadi no ye yo efiri se eduru ba bi na asem no ebenye so a na ye de akwa dan the appropriate quarters no almost atwa so e de amaye ye ko ne ye ko hwe ye be fa partial consult for no efiri a omo tafo sabre no ya che wo mo aposifo etwa so amaye Partial consult for no na CID for be fa wo no omaso den omaza wonder why from the nipa to kwan pen de asem o the nation's anchor Bozo ba ma urade nyankopon hiro nipa bia wotie Friday ya na ne yebo omo kokose ba bi omo obi omo nhwe no omo ni omo honi nyesa Friday ni pa omo nti asem de asa agro ya omo pe no omo nsa aka no wa brabom ni bibia timisi ewo wiase eka etimi ba anytime metie eka betimi aba me so ne ba say na respond to eka no eno na wo se dipa wusua aso de ohun ato ye friend na no kura programs so ka che them omo meeting bi ase o ye se wo mu nipa emfani pa ho ene ne ndi woko a wonko ne aka che enuanu aye amutu kwan da bia meka me se so utu kwan na so be pe connection man ya po bi asabi wo wodini ana wabobra ewo kurumu a unya za nkofo na ya na mpempi na ajapade bi wo honi ndi no omo ya de omo dwene ho so just ya ankoba ne sa abranti edie so so oba ha no sika ne nka ye omba be de kan ho enam se si ye ni mu ndi no nkwan afa so atoto de ama tunyo bi o wodina na bibisa na odi wa de anim na so ye ni papa kan ho a wasum na jo nyema kotote de mount no omunhunu sa mo amaye ready se metuka hunu ba bi pa mo de be fa na munya ba bi anam me bo kokoso Friday ni se was wa hwan passion consult for agency for no omo watafo wo do kabra no omunim nia ye be ye
ye wie program ye gini sika mani wie na oba na abosa ho ni din a sa story no me nsom bi me nkamu asem bi dem feel yes as wo tan ye town mti ne ye bo kokonga sa me no police station obi ade abeka ho na afiri ho mo amfi aso de ne nti enya wie gimani wie a ubebo sa ho ni din a ye mfi tiawa ogozo. Okay, the nation sank no na abrantie bi ne papa frikede ba me ho last week onene papa ofrikede onimne ho onene papa oyese kadwoda na kubeshia fi se ne common medicura so awie nti so temen kande a omo wo kede onene papa ne bae omra na afi yehu mu a metumi di aboa no medi nkomo no nyina awie nti wo temen kan so na anwumero be frame a ne yento ankomo no so omo fa Asem Mpe Nipa eni agro kede kra abrewatia Ofoso be ma etia wa ya serious o yere won sempia na ya ye boom de ma wa Asem Mpe Nipa. We are here for peace, but sa oba na ya wa dwen sa oba kire wo sopa abrewatia mi si so enye ne falumba do mu na enye na asem ofoso so ewura mu nye na asem nti ofoso ewura mu nye ne sofu bia ma mebu afu pa waso de wa ma ne lawyer atwe say na nipa na obetena ha se num se wo ye krofon de wanti mi antwe no klata ye na ode asem ne ba ya ye kebi de wanya kwan e betre krata na ofoso be ma de fa no nkonkon ho ye brain nti na nyame ya adom gidi ye se free na ko no responsible ho ai betime di ama wo no na me ka kire obi ase wi aso we no ya na oba se no me bubu ye nkola na papa bi hu mo se wunyini kula na ni mi hwia media ka se mi nyini ye ma mi si mu acheketa che obe ma na ka ma mi so si mu ache so wa bele pawo ya bre ya ye adwuma na che yenim se de esi fa benkum yenim se de esi fa nifa yenim se de esi kotote ni se de esi san ye chi enti ye wa hasenum se ye pasomdwe nemom so oba hasel be che ye se wo de wo no wadru akira na se wakọ baabi sa na yenim ade ye no ase wanhwe ya baabi edo beto no wankasa ye mu bi krampo na ye osane to for so be ma passion concert tafo na wonom wo ni panyina kasa no wa ma abrante na wo soma na ma na be gisika efri ye ha say office ya no no ane sa baaye ono na ye nim no nti ono ya che no enti ye kura manya ne so o matue bi na de aka no so o maba no ba say ni mu animu ye o de enkaye no bebe nti for so be ma that is what we are doing here. Nti so wo how amane ana say bi obi chinchim nsa o rock our for beti o twafo de 40 ko pese o de wura wanu mu a Asem Mpe Nipa dwumade for ya CG ya bay ana say ye me ne frey 0243 58 another 5878 0243 585878 and 0452 0955 93 0552 0955 93 maybe no be abefre bia no ye beje so na wasema no pemesibre ya pede amount of so be ma de da ye kwaso ya ne pitri de okomo so je no ene o minti ye nsa kan de ye hwehwe no okay ya na omo a pempi no production team no frɛ wo mo ya mente wo mo ase utwimu tan ye carry story ni wi a ye bedi akire beji sika no enti passion consult for so matua sika ni bia ntinom no sika ne da ho na ye twom no yo mo za na mame kwatre kwa so be man tuma tie ni din o kwatre kwa wo so be man tuma opa tie ni din ene ne asisi obi enso o kina obi be wa ko gina o se o mo fa ni ntukwai aya asem o aya asem kase papa woke ya ko akoyanim anu adaye tabiri asem bi to ya proso ya nwie na ekoye hunhum asem enya asem keto akora anu ti no ye nwua ba ewo ha ofire emfimfim mantamu elmina wo ho fine mankasim honam wo pa ho enu ofiri ba na kosem no enya asem keto ma mememo akwa ababiem oba pempom pe microphone no mame be microphone bibi aboko de enrada fa ku a ifrutin ye common nase no ene baabi a uko wie ye no enne no bi etie bia bono tofa ne fa besi baabi enu osi ye no na ke ntoa so me ma be si ma be enan enum ho no ne fa bo enu ade ne tofa me fa metinsi na die nim yo Andra and ye start ye me na minim so ye sofo no I tell so na me betna
na me ye me friend say your friend kwache pepra kwache you man kwache pepra enti me hu no mum no nsi dan no hide dan producer twe microphone no ben mam twe microphone no ben no ye kopa mizo emfanfa ye minim ene 5G meza no orofo aponto ne abadi 20 yiyo no ye mizo ene 5G meza manager Daniel ewo 21st Kenegashwa overseas ubenya biato abawa ewo Anomaji post office mama Esther Atcom Royal Ventures Baptist University ubenya biato saa na akọ na Sachi Enterprise asafo abinchi oni VIP car park no ne dihwe animu kwaku achi company limited wo Kofobia Eastern region ubenya biato KF Kinju Enterprise ewo swame oni ndom hotel ele di ehwe animu mizu 5G meza yenkope binto na yemfa enkodi yedwuma maame yentie o. Iti me hu na on si dan no na ha ye obi dan na me mum me ka che ne say waka che bia me so many to na mum ne me ne say mint na compound house because mint na bi da enti ne be ne say ono ansa wasase wo ho no mu enti ne be say be nkakra na yesi ansa na yaware no say okay enti ye wo mu na yinsen ba ko ba ye na ende ye said no ono say mum o ma me hu ko me wie no ka kire me say ono yi susumsum nti e ba ne sa ayese me de me hu akehye me wie ina me so moment a meti say susumsum ya ma dwe yem say susum de obetumi aha wa bra wo wuni ani a obehu nti na misro man ka hwe nti de ye wo mu eno say second one ende na ya oye asasine kodu baby a yebetumi akom ye dan na ekesi baby a yebetumi akom ti me ka chen say ne yenye engagement ni wo no si okay wati ti ye asaso a ye engagement no ho bibia e ba pm first one no awande a na etene say me wo no 2 weeks pepe no started so oria but that baby court the mo no we butu like also wada dia wada no mo also na say woni around obebutu no wa yes oria o 2 weeks e wo mo no started so obomidin mami esi o first born yes mami esi into that it TFO but enam say one so ria ansa no oriented tini say etina etentin 2 weeks na akola ne kama mami esi mami no kama akola ne kama mami esi into first day amete ye be say menka hwe nchira papa no na ma hwe ne ono so beye ti man ka hwe na ndie mi gina ho hwe ni din na me kama no akoda 2 weeks ne bo din oh yes otumi bo mi din o so a obo mi din ti me man no so no na ka yese like me fa na wa me ho na so be mbibi echi na ma dwen ba so se e bi kra na onyam hwe o ho hu amikake ti na ma u ko suro yi yeah o ma mi suro wo fie ho no na because minimum spiritual room wo ho papa na ka kire me say spiritual room wa into with that na yenes madwen so ke me say e bia na mpanifo na omo abehye num na o kasa na but papa ni so ni around to me edin na ndia me man so na me man no fu but what ta super into me man no fu ya me sam be ne to ho no die to be na ko to them papa na ba ye na ndia man ka hwe anche no ti sa kola ni so no ko dem won ono so do dem won akora no bo ni din kwachi yes obo ni din no dwane fi edan no mu no ka chem se mami oba no fro oba di su na ono a o use mpanifo na ade na se nwanwa ono aye no nwanwa ma ono aye na se ono so ba ka kire mi o ono oba ye no se mami oba ni so kona kama no so nti bi ko kama akora no so na me ma no nsuo ye bibia wie ye no wasan so da biem no me wo kechina na papa na nkesa bae so fu bae no say mami akora na ibibia ye me wonwa akora na bomidi obo ye pe na me hwe be chi so obi gina ho a obi aso gina ho no akora ketekete na bomidi am saying so me ka che o say akora na kasa are nti na tum kasa no say na se mpenifo wa hanti e bia na mpenifo na omo ye ma bibisa na me say na se mpenifo an say ye ne mbegu ase because obi ba no beslaw na sa akora ketekete abodin a anya logic na chese me fan se si ana keka ko be 3 weeks no ka sai ai keka ko te ba nza no ni bibia ka ye strange e wo ho no ma behwe na akese kwakwa no bi na dining ye glasses house kwakwa no bi tumi begina ekwan na no na odina no na odi abo glass no ubie eina kwakwa no bi instead of so be pie no wako no nko
no wa buy inside the begina kwala no no wa hwedin te ba sa na me so make gina echire like me fi ahom nchen no make gina kwankwa do bi no so nya wo hwe dabi na sa wa mie so so wa bie dia wa bie so ndi ogina echire se me first day near me hu ya ni say obo we no me kwa bie na ma hwe say abo no be kwa because na nyom na yakoso ho na me ntiase but me bie ye to ho no na me hwe na abo na ba okay odofo ye ko Facebook no Sompa 93.2 Sompa TV Ghana YouTube abogafo de nso Sompa TV Twitter Sompa TV Sompa FM ene komo ekoso no ano den we ye pure spiritual enwanwa ma ne broso na je se kwankwa do bi no aka nipa kora e ba ono betu akono wode na no bo glass nim onko na je se ono obokokoko na wabie enti wo nipa no onsuro na wa ba akola no ho me ya ba sa me nyina o because me mom madwe ni say e bia na bibi na ebesi na matwe me ho efi ho no mo na aka obehwa akola na wi na wadane no ho na wa like wa the voice na ba kwa na otu na okọ abontin bi oba to aso na ba akopɛ o ba ko na me mom me hu e na papa no mom e ka che me say e mpenimfo na mpesla akola na me say na mpenimfo da so mo ba in the form of say ni dia me stroll no so na say wo dia omo nim say wo nji obundi dada ana say won kasa omo ntina omo ye usa na me say and ya ka chlo mo say come in kwa ofia momo nye isa because e ba sa na me mesu no si okay fine and I'm busy say I didn't know no so akora no bo ni din a ono so dwane no say na wo dwane dia de na ba wo mu na wo dwane na me say okay mati to man ka shi bi ten die enu echi no second one na me wo ya ne die bibi sa na nsi enu me hu bibi sa do okay up to third one na me mama your last born no ono so bibi sa na nsi up to that time na me mama dani mi ja kwa mama na wahwe me na me say so no so kono ko hwe ni fie ni ade nti be ma no so mba ye nte ne nkanti mama mo ko ye no na me ka frem bana me ka insem ni na chen because na ye koso ni na me ganja me papa na me papa so yo bia spiritual on dindi me dia ne oye no ye science student so omo untumi kan che omo say 1+1 say 3 and I say bibi na say kwankwa do bi ne bie prono no ko gina akola no ho de obehu no na so ono ni fie ho no bi na me so me pese obehu saa dia no say me ko ne that type ana also de tete me pese obehu saa because obaka say ma me like ebe shock de kakra nti bibi saa ti mo ma me koye do me ni option bia na akola bi so ye nchen we do be 16 years na me so makwa kaka che me papa me e cost because e ba sa na ye nyo bia ma na nhwen ye twa light ye twa water me fre ba me so a banko okay o fre be man wonko na chisi sika ho ye den 3 ba center wo the 3 eco capsules cocoa master dia badwa so ye ko na ye kotu eco ase papa me ye to eduru ba bia wani so yusie kokoro na ye sa de no orofo se obetumi atu kokoro na se pa de a 3 ba center no pa bi odia badwa so 3 eco capsules cocoa master na make amfo na me dia ma kolina ka ba danie ba misi ye ba happy dan ku benya bia to 0546107107 0546107107 healing point na se duru obiem orofo 21st keneke say word baba church no atretre na empokura no yade bia eba bebo wo no sign and symptoms no uribehu sa yade no na odofo me kanfo namdia ma healing point no ebrebi no na woso ebrebi no na ewoso na sabre wosade aba wo ba ne pabene so enya asem keto akura 31st March na healing point no sign abaso na kwasia da bia no nonsia ba pamu ekono sompamu na odi healing point no ebro adwoda 4 p.m. anwumere no no access so bie bose me kan cho say Terawa media platforms nyina no bedi atwagu e wo so Sompa TV Sompa 93.1 Terawa TV Sompa Kwanza Sompa Sunyane ni nyina healing point no obehu ho enya asem keto akwa no ahye ne so sa emame Liberty conference is here again or for Liborium no liberty
liberty what do no freedom and I make come for side dwumadi we e dia ma ho odofo se konua bi da so na woton yento and 10 time ta chekere wa o ma hene yadubu ache sabri no nyamiamma na kwanche nyamiamma no tumi fofora wode eye nsenkyere e wokumazi kropom ha ene wiase afa na nyina na dwumadi no se the X blessing odofo kwai ne kokoje dance say extra blessing Genesis 48 verses 4 and sa asemi tripo eda odofo ye kone hefa a Jubilee Park e ho ne pepi dwumadi we ekoso 13th April anopa nunsia sharp contem no nya baabi atena na nyoma enkonkai emfa Mama Joyce Aboagye oboyenwuntuni emoji ono so ebaba betonyom na kwami jedu wonyini hu emfiri mukura was come and be blessed glory hallelujah liberty conference odofo yenko aziglibo sonkalu kagoka one togbe ahaban keke odofo fita ho tuntum so ho se fita ho tuntum ho togbe ahaban keke se esunsumu asem amanfo bi tackle duru ba bia spiritual marriage no oda amanfo ne woda ama onyoma nyina ye basa ukoye o mamye yie ba ye no onyoma nyina ajigu odofo otamfo abonsam no na asore togbe ahaban keke se kwakoma toyem sunsumu wiase nko ade wonim bibia odofo togbe ahaban keke ewo Kumasi Joshua Akwante post of Ijase Bonfa Hospital Junction eho enabehu azigbilibo sonkalu kagoka ono eni togbe ahaban keke yankona kache ose fanadamfo na nyoma enkonkai enfamao 0244484747 0244484747 ana 0244506620 0244506620 and 0244506032 0244506032 azigbilibo sonkalu kagoka ahaban kesebra ne fara damfo na nyoma enkonkai enfamao for express group of frawo Canada UK US ana se broni krom hefa opeso kosuade abruchire ana se de na apeso ko na abruchire express group emobi anko juice kani na china ko da positive abegina so debi express group se men kan cho so do beko asundwem ama bibia aye kama kumaso behu express group akrata ma islegon takrade sunyane tamale bibiani express group aye krado so do betu kwan a ho Makura 0249000448 0249000448 na yemfa ya kontusem enko dano wobo Heba and Medical Research Center cardiovascular diseases no akomaya de drobenu a moja nemu no odofo ntinimu sisi yobo Heba and Medical Research Center yade ban na rekoda wobo a wontumi entuase emfama ho stroke diabetes na kidney ne ho aka odofo wontumi enwoba yemfa koda wobo Heba and Medical Research Center wodoso no de duru aka na fa hodie ayo ene oje ayo dia wode wotin bitters abadwa so prekasa powder eno ne PPP no immune booster dropper mojawe anemia dropper odofo wo your penfo a prekasa powder no me bi mel duru ba bia wotumi se wo vidimu no saade na je hwafa prekasa powder ado ato adumanu wone so for maame dokro no ene di ehwe animu eno ene obo Heba and Medical Research Center yenko na yenkotu yade ase na yenkoto wodin bitters yeto prekasa powder ebebo yi pa 0257472506 0257472506 na nyoma enkonkai kama ma na chese na brabuni mo ye den kakra won na ye den pa because wase menu anom nintim mentimi nko ho no ti me kache papa say papa don say no ye o my sika na ono so kra o yi chop money da abibia ono an okedi job egu ono nti nyoma ne sane so ni around da obeye den timi ka che mo no say na den till da me kanche nti obefre no na msi ofre no ba ko wanfa mienu no fai no say o da nka me ba ohobo no say dia ase no so enye bibia na me hu wache no say da binya no ni asama yese oka mami sisi no hwache no ade nti na wawo ne fi ni ese wo ye no wonye no say o da mami fa dibi ma na odi odfoforo mamu na mama no say on kasa ncha me papa no hu say
o ma me ne me panyina na me ana ma hyeda aba be ka kire ono say on fa sa ne o ma ne mu so mu twa ntrato so nti eba ne sana papa ka kire say dem ma me sipa binim no on tumi yesa de no na ono kan sa ne ese o ka kire me kron kan kire me nti ade nti o be ka we ya kire me because na ma ka eyi ne kakra kire no ma ono kra ya no wan say bibi sa spiritual no yeah nti eba ne sa no na papa si you wati ono de oba si afre no ti one me ofre me na me ne kasa bi na me se wo dada wo de ja no because ono ankasa no e bia na wo na dream be different wo de ja no me ankasa me hu ne me no se de bi oba si afre na agina so no wetie ni obeka bi em finals na we hu ne ono so de betumi aboa me ti ofre do ba ko me no wan fa no kate me papa third one on the to blacklist no ka che papa ka che me say oh what ma to blacklist you nti ne opesa we bia ye me ama ma okwan gia ne opesa we bia I'm still okay no so that major no so when I walk away me show because me open na yes we me show say chinchina worry no and I say men worry no when I do nti ne ope bia me ta we china why I'm still okay nti e ho na me gis ka won papa ho na me de kotosh na man kan jensa me de kotosh na na me say ye ni hwe ofi asa time wadwuma nyina asai edwu nyina asai nkwala ne so wo ho no na ne ote ono ane nchen so ka me ho ya to the light did wo pipe inu so ni won titi ana ye den te ba sam ka chem papa so hwehwe ska ma me na papa ma me ska say em fendi te ho na me de koto snap no jensa no na ka chem say da person ke ja no but odo da dream no minim akra baby ono or one or the instrument me kwa krada because me minim bibi na say wo kan me kan just say minim my steady wa wo bi san kra me ka just say minim hwe na me steady nti e ba nsa no ta me friend na ma me na me ka chance oh ma wo ba no sisi a me friend na enko na on fa na e so de ba no so ma me esi me so me friend na enko nti me a me hu ne obeye chi say wo de fa nkwala ne bra na moba ni ina ya tena ha no na me say but all kasa ina na me hear recordings when me phone no so oni na me say ana my den de o maba no so wo faka no aka so be si wo pokuase wo si pokuase a baby a metena no no bo baby a otini di na me say okay mate enie me hwe na maba ho no mo because the esi ofie ne de enya kra but na me ni say kama me ne ba ka chem say enie maami jiwe na mo fendi dia na sa mo fen ye loro fembra wan kasa na me mpena kira kwai wan kan sa nti be kono me yes ano na me fa bible and ring no na bibi ka kira me say me fa dan papers ne kan because some man fa no anka ho ama me no nje nyoma no me so pe me freedom ayen so ba ka kira me so ngwa ware no onje nyoma no because papa da me hu no na che se se japade ne kra na abesam finfia dia no kra ka ho no nti mo ma me no ye dru ho no mo pe no se yi masio no ode mi chi a omo ti ho no se masinio no am se o what's your fire no si ai no se na ma me nkwala no wan na am so omo de me chi ba nti o de ye nkofi nti ye kodu fie no na kasa di nje mu papa ka chem se me hwehwe obi nkan me ho na ofa na no sam fema no kwa na oni na kasa because ono ntumi nko ba ye pani ntumi nko nti o de nkrampa suma say bia me say our element ntumi continue nya by force okay awade no osi ntumi nko awade ya damfo ache se maami we ni kuku ne bo hye so timi gya awade twa me nam ne 21st kini nkomomra sisi awate ama me ne wan say yade nipa benya wo a metaka asem wo na yade timi makwabrane duru babia ontimi nwene nkwa animu na so 21st kini wo de suru be na ese wo ho dabi ni kwaso suru fise siate kanyina wo sa yade bi fru tri nwa no kosu na asinyina wo titigu eno 21st kini ba ye no de wababua Ghana anya seketo woni Ghana fu nhwamo kura abasobode 21st clinic doctor memo akwaba mejoso nipa bibia boko nyamna dom boko 21st clinic obi ma asantemai obi kira asantemai doctor yentie o sa pacho mejidi sa oso ho ye kama pa yo ye nyamia se 21st clinic said odi kan boy no the sciatica expert na che say sciatica ya de no de
Africa nyina yana yesa sayade no anokwase na sciatica no akoye say yare bia etete amanfo pa etete Ghana for etete Africa for in fact we are afana nyina na omo a Nyankopon ede tumi ho akade ni we nyina hye won sa no 21st clinic ebia na obi first time a otie yenie say sciatica no kra no den na sciatica no eno ye yare bia efri osisi ebi ohono matimi sha se free wachi ankasa enti osisi no hono mede fa oto ase efa osire musa de fa onan kukumu ho e de fa onan tu e de bafom nyina no e betimi atutu pa yie e hono betimi atutu pa yie ase de ekuro ho no ebi ohono ma na entini no etwetwe chesa wona nti ana entini no enso etwe wa ba akire ebi ohono ma wona nti na entini no eka wo chesa ni nyina no sciatica eno enam osisi nachi oto ase osire musa onan kukumu ebi ho onan tu e de ba onan ase nyina enti sciatica no su ne ban no na sometimes you be frame ebisa me say ono akwese ono onte ya obia nemum ase ne sisi ebe fom no nyina no ya na ehyehye no eye ne titiriti eno kwa na ote na obisa say no se sciatica na de ete ne say sciatica ye de no nusu ne ban no esesa ebi ho no ma obia ne de obi ho no ma obia ne de enti say o de no eye say ebia ehyehye won kwa sa pepe enete sciatica ebi ohono ma ebia na etimisha asema onase eye otitiriti na ebi de etimisha asema na namro mu hono eno ebe sha asia hyehye ne sede mako yedi mako ankasa asra honom na nase ebia ne 90 honom no etimi etutu no pa abra wada anajo na wasore anopa no ontimi entia na nan so anase ontimi mfa na nan ensifam ne nyina kire se yawo na ote ne won na ase no na emfrom ba asoro yo asia na ote pens no anase ote yawo no ka hu se kakra no na efroba na abeso onantu bo na aba osire mesia na abeso osisi ebi wo so a odi na ebituma ahya ase wo osisi mu osisi bituma ya oya pan so nyamba oto ase ye na sisi yade no enunie ebi wo no ma etimi gina eye osisi fa baako ebi wo no ma etimi so osisi fa no mienu nyina na ni nyina no bon ka ye say nerves no ho aba problem because hono mu ankasa no ebitimi ahyehye mu betimi atutu pa se de ekuro ho no sa time na wa hu no sa no ka say sisi ya denti oda ye painkiller ebi ho no ma na ebia ya wo pania na se ebi ho no mu pa na ya ma endro bia odi echiechia na odi echiechia no ekuna animu no adia na ebia utua no baako na ebia yawo abafam no ebedu mre bi no betua 100 enya adwuma na yade no so na ekonanim enti ebi de ehya ase free se ebia ne sisi eye ne ya na wo hya ase no painkiller ana wo hya ase se otuatua sa no ma no na ebedu mre bi na afi abeso no to ase de na kire se yade no hya ase free baabi na afi de asane aba na to ase ekonanim anasa enti anka hya ase free ne sisi mu no na ka wo se osa yade no ntem ebi ohonom so a etimi hya ase free ne to ase per bad enso ne sisi da na kese ne sisi de krampo enye ne ya na mom ahya ase free ne to ase na afi de aba na sire mu de fa na nan kukumu de fa na nantu ebi de timi so na nan ba ko pe den ontimi anante sanso na obi de ohonom a egina na nan mienu enti se ebi a odie no titiriti nkwa na eye men kase men tnafi nkase moja endi afusa ne yewo mu nti okonom drama moja timi adi afusa ne ye dabi sa ntini na meka ho asem yi ebetuma mo na titiriti pa ona bituma yo titiriti pa ye odi she stroke a obenum stroke adura che papa woni beba ho so na kire se abubu agufoma wontimi enante yes woni beba ho so no na abubu agufoma na kire se nante krampo ho asem ebe ya odin frɛ number no ya number ni 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 chese 21st clinic essence ya pese ya bua Ghana fana nyina no ya tu ya nkrabata na apete enti ba bi obeku bia no obehu ya branch ni bi wo ho over 15 branches na wo Ghana ha sei enti esirem kwa na wo hwe a ye yam tutu se ye betimi aden atre ye ntaba ni bia aden akohonom na se se ni a me no wo kasa yidie se wo sirem na se o timinka o beji wa yaresa no wo eye Kumase Techiman Nkranza anase Sunyane honom na betimi aben kakra na se
owo bro half no mantam dia na kire se ebia sunyane nkranza ebia goso ni ho nyina obetimi anya wayaresa ewo ho brokum eka ho ewo kumase no kumase yewo kumase ahwia overseas can say ahwia pankro no so ofri swamra na about side na ba onye tra pankro no awura ahwia na ka se obesi wo 21st clinic yewo ka kwai na no pe ento obesi wo ho pepepe sa so na ofri mamponten side na ba eno so onye tra enduano no honom na no na kire se oba 21st clinic so obesi wo 21st clinic ewo ahwia yewo ka kwai na no pe sa pepe ewo Accra side no yewo nkrabata ba miensa wo kasoa tema community 1 ena dome sanso na wo ko eastern region yewo ho yewo takwa yewo boase ememe bebre wo de no so be free number no 0540 311 311 0540 311 311 na me ka wo se eba no siatika yaresa pa dia onye no babia o siatika yaresa onye no babia This is 21st clinic pet. This is 21st clinic pet. And to be the dance say oya na abana ewo onantu namremu na kukumu osremu ne osisi ankasa no oje ho babia nje no odi anom painkiller baako mienu miensa painkiller no sha ase no me no ase adwodwo kakra na aba ekodu mre bi ubenum 100 ubenum onsama emfa ho obeka say bia ya to aduro enya aduto eno na tambia no meka se wona obaya so ye na enim se de esitie aya na mpempie no ebitimi kɔ eye malonfo ne asofofo ekɔ mpaya ne ade na last minute malonfo no na se asofofo na aka se yakopɔ yi akire o mo se 21st clinic na say ade nti mo mfa nko ho ahyase no nka odi ba ya anka duru sam pempenso no so wate ase enti manfant na fie ennom painkiller enya adwuma ma na se wo pɛ se wo say ade no nko ade a 21st clinic pe NSA ode wani akire yenkwa na yewo the sciatica research and treatment center na kire se ehonum na ehu sciatica yaresa no ehu adisua ehu akade ehu mhwehwemu ankasa no ekoso kese Africa nyina no onya bi obabia enam so ma even omo abokire no ya na yenwa se anka abrofo de ye kan fidie omo na wo mfidie pa nanso ebe yenwa se sciatica ayaresa yi omo ntumi da enti na akoye painkiller na say surgery no so de onye kasa o ye surgery pe 50-50 ada so be bubu agu ho ana so betimi anante santina say so wo amonone wo abochire ana say ebia onni Ghana ha say na say sciatica yere ni bi na wo komu a ebia osisi yaw nantu on chese untimi nante sa yaw na wo komu ntino o de eno anu say obema wabusani bi owo Ghana obeba yasoye ya obekọ doctor ho na wafrɛ wo WhatsApp na afi oni doctor di nkomo ewo telephone so ye di nkomo wi a na afi ya hwɛ de ha oni nyina na ya combine nduro kama say de me say distance enye problem eno anu say ekọ send nduro no eba obenu mama ho ato kyese abochirefo no kronfo na di ho adanse ya say mfrɛ omo Ghana ema omo ba yasoye enti wa oti ha say na asa why doubting Thomas what he and ka on person betu ho na mo no obi o wa monani a ono oje ayaresa no mom na bedi adanse nkire sa na ti o me say obi afri Gabon obi afri Burkina obi afri Mali ayaresa nti wa baga na abaji hotel ebe sa ne ho yade asa akọ o ti ha say o da painkiller number ni 0540 311 311 medima no esim na me pesa me kasa no be bebre because certain bia no sciatica de obi anim say 21st clinic ayaresa bia no ene di ho adwuma na moma ya na mpempi no ya mba out ambeka say obi osumu onye nte won kan ye ono so obre oyede na wahu yes na ne nyina no say 21st clinic de ya rebia afri uti ekopem na ase say ye stroke say ajunsan tenten obi ho ntimi nda awo ho sensem me say obi anya infections wa treatia me say 21st clinic ya gidi ni nyina no enye sciatica nko a enye sciatica nko a na one day pan pese me ba nya adaje say ebia ya ba ye healing point me nya adaje na me kire wo say onye stroke a
kwan ben so na obetimi afa so say ebi afa kwan we so na atimi aboa ma stroke na ayaresa na atimi akonkan tentem san so na say ebi onye sciatica na say nerve problem bia kwan ben so na obetimi afa wan kasa obetimi aboa wo ho na atimi aboa ma wasa yade no tentem ama na afiri ho amanfo ebre na 21st clinic nkoa e na obetimi age nchirechire yi say kumase yewo kumase ahwia overseas na kire say onye tra alpha radio e wa hwia o tra alpha radio a ye na eto aso sa pepe number ni 0540 311 ya da obi biara se wanya emre atien no okay ye ne 21st clinic the sciatica expert ye no mo na etwetwen common doctor ye beda se senior na wotwe se ne training to ye nya achesoa osi bomu na omo yade no 21st clinic timi tu omo yade ase de ma wo mu deku ye beda se ye papa krede ye kwa ye nim ye yo tententu ba fo de ya no a da bia ye boye ntabam ne ye boy nam soro ye sai enam fom enya asem ketu akra maame ye ndie o enti ye de enuama no koye no maame ne se onje modern snap no ene bible ne ring no osi onje mode efie ne paper na kan ho no hu paper no okay techi no hu ye no no se na maame ti chese wopoa ma papers ni na wo dia banam so me pese me de beto ifie ho no na echina nkom e bia na obi akafa se obi eni ho no mo ma bobo ne nioma nyina no e na me de lock ato but paper na dia me pese me de beto fie ho e na echina nkom e bi kra na ono po wasoma obi ma na ba ho no mo ifa ko ne bana so be yi a ye baka se me na ma fa papers ni ko ntina me de bre ono ma me no no so okay ti oje but ni onom ma me ne freni nuanu bia pasha no say ma menji woni mu ba we asem menji echina nko obeka cho se we guna ware bibisa but na so bit me bo mpa ya gidi kra ba na me frɛ no nko ma me no so frɛ no nko but o you see another life frɛ no e ma ne fry that means ma me ne ya we say o frɛ na wa sesa ne line a no de frɛ no ti ho ma me to mu din na me say eni papa de well nti me kache maame na o se nti si ankwala ne me ka fa ankwala ne mbra na me se nkwala man fo mo amba na o se ketwa ne se madam neja se me de nioma ne ba man fo ankwala na mbra na o se me ka fa ankwala ne mbra nti ho mo na maame ne frɛ papa no nyoba na maame ne kache se maame se fa ankwala na mbo msi anka fa no na o se hwe wonim na se wo je ankwala na ndembre akwala ne maame ti ase a yenje ankwala ne mfinensa ana se bi bintendie men force ne so nka jemra esa ye bechi watu nti ho no say okay we dey mate na o say nti maame ne kwakra ne se na msi ne kwakra ne se meja no ne kwakra ne se waja no adepa ne ton ne ho mpempi amafo se Asem Mpe Nipa adwa ton de ne droso na so no se na enoka ho a na eso ye ko computer so adwadie emra sisia 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eyayare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na se 21st clinic wo mo ye sciatica expert sewa me hu acho me na no me bisa ekra so ko abrochi Kwaku, afeina bebeko. Menkrata krani. Eni me ma connection man for den ko fosi ka dwane ne wanya otedi musa no. Oh,
Express Group adarumenti akwantu ayefo opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, any Germany say to and say visits in so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, any Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and also South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more Ahumacho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yanyimuno. Yanyimedu yesuedru neza shansan. The man in the burukutu ginger yaze dazi dur in the kekedru neza she. Ntisue hun na nyimizia na nanom wadi she drunsan. Onu na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obogodu nyina na mabe from free na computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no no wanchemfa. Oye burukutu ginger cheers. Into waso na way from the bottle. Ana yi sasha kor na fa posoto ano. Burukutu ginger in a free hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, very mensio. Nomnyansem, and Tom ma obia wenye mfi dunwoche ana oba wafa fro. Saa adwadi nkratoi, FDA hwem agya tum se eye. Dear, so pentad papa, and your classy, a buff fatal, not a one of duff for more, and you know, Shababia, Sarakoba Boutique, Sarakoba Boutique, at Tomana Memanta, dear, the quay party, office wear, hot war, say a suit in our pay, ladies wear, and my bags are hot war, watches, jewelries, and our perengana, and memma belt in our pay, jeans are papa, and Kodanta, any pea, dear, and you know what, ready. Now one share, says so crowd, dear, the Diabe Boom, a 1 month promotion enti woto ade ba ko a what 10% e dey free so the mount we ya kwanya obade amatufuo ene mo amopa ne nkronkrato Sarakoba Boutique wakwesa ho fedie mu kokromoti a yensa ne ho mopo da biarada hwehwele chi akwan e wo soame wona Sompa FM Sompa TV ene di hwani mu telephone 0244797215 0244797215 Sarakoba Boutique enter the papa fee. Osei Aboagye na Mr. Debbie, as a papa, baby. You trip me out of your journey. You sound very. I want to. Mama ya numbi na ya mo komo. If you want, dire. Ini efe mema komo na abo. Dire. I want to. Aha. Lawson dire bites. Lawson dire bites. Lawson dire bites wa. Oh shit, my na yero. Hey! Lawson dire bites. Seja. Cheers to Lawson dire bites. Say, Numnyansem, one time many power in feeding watch, and says up in from FDA, Ajay, I am a soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Food for thought to fway. Military conference. Military conference. A Drew Hopiamu, way April edition. Food for thought in conjunction with a mining ministry. Or the X blessing. Genesis 48, verse 14. A mining our dubuach. When Yamiakua, a reapre, what they was regunis, war food for thought at this year. Say April, yes, yeah, I will Jubilee Park, 13th April, and no panels. Naya
Etri Srabai, Abo Sunya Kropon Pai, Ajum to Fonie, MOG Music, Joyce Aboagye, and a fair resident worshiper, Minister Kwame Jedu, one in a back suit, Nayaka S. Blessing Noah, and one said, Jacob Osra Ephraim, Waya Kumano, and Untia Bia, and Nipa said, on Saint Sumin Camp, Liberty Conference, April edition, on Yamina Niboini, on Mayne Yawadu Watches, or the Bama, Nasadam, or Prosamso, no Benya Pa, when Yankropo Trediampo, dear friend, what's it, Domin, Wabba Pro Bronsam, Ajin Kukurin and Kaka, Wabba Pray, I want to meet Yaka, and the Niatim Wada Braka, Wabetana Wad, the Niatim Liberty Conference, April edition, Shannon Soon, 13th April, a Yedam Minute, Jajina Yeshim, I will Jubilee Park, Kumasi, Onyame Benyame, Amanema, Ayanema. Oh, glory, hallelujah. Your response. Okay. Ya kon akoye nim we ene Sompa Asem Mpe Nipa no. Ma menti sesia no. Aware no de mefa so de nsana kwa wie. Se die na asi akire. Beseni. So 8 years. 8 years. Yes. Enkoda no ewo ho ana wo. Wo ye da hwe wo mu. Ahyese no. Mekaji obi guest house enim. Na me ye aduane wo ho. Na meton. Miwa na baby a nkola no okasa obumbe ko school no. Waka register mo start bibi kakra but still and I'm say akwara na no 90 yenti so odene start school ntem na e bia bia hina na no nte ba kuna ono na oye miracle things no bi first born no yeah de na kwankwan do bi besra no na no nte na no nte na nyo no na otwemienu no ofrefre mu ai obomo oye peni no na no nte okasa wa bro ya kwala no but oye peni no ntumi nkasa nti oye science nko a se so pese ye de ne ma ho sisi amfese be ma no wabeton edan no wabeton dan no wo se e frɛ no sei e frɛ no kwa chepepa production team frɛ papa no mayen ono a otumi ba krom ho no mo besra ne dan no time won ton yo otumi be hwɛ dan no but ontumi ma me hwɛ nkwala no se omo edidi ana se omo tesen up to date on sene omo 8 years. Yes. Na wa se onim ba bia na busuafo no wo bo mama ne om se sei wo ka omo hyeda amfa emuai papa bi amba omo se omo kra omo fra na okay ayasem o ayasem kasi o hello yeah Panipa memwadwo ba Asem Mpe Nipa dwumadie su kuma se woni Osei Aboagye na ekasai bejosu bibia bokode na ko ponda ma no bibia bokopa Mr. Kwachini Mr. Kwachini ana se memfa soforo na ema wo oh ebi out with mama but Mr. Kwachini okay papa mami ofiri kepusu no ho a na aba na na asem nyina ne se woni na wo nkoda miensa koda wo nhwe wo mo ajapade ebum kura no a waba beton sika wa hu bi papa na dai die na asie die na sankra wiem yodi ka mchia woni obege ko nyina macho matlenka majo so meton kapa yitie osuso Sandra, my opinion of frame. One lady be frame woman, yeah. Okay. And this was that frame. And now I'm money time. And it's a course should be, yeah. And that's my money time. Now, my money some of them used to cry and cassette 2 weeks. Now, come for not so and cassette 2 weeks. Maybe my tackle 2 weeks. What cassette? Martin send the but member say and quality men kasa enu ema ishibu ima mani si ate saying o se ne ho ye kwala what is saying jeso denyamiase eja
the kind of say some of can make us 90% and you're not correct. 90% and you're not correct. Okay, I didn't. And the correct. The kind so the cab will be the 2011 somewhere September and 2010. The addition will be this minutes in the women in the home. Now for Adansi to the Mekabian Adansi, me try on the number 7 in the corner, but the corner in no one more about Nama Castle radio Bishop Ewo friends a garden city was your drew. You could John Hornamo and my minute down pass my dear chain, my many fans and a collar. Sans a no son not or ye. I buy you my fan of one of you and the mammy. In Tino Nessa or buy and a number of be no one and then what do you animal war? You are 200. Mammy, see. My miss. I told you house gay now. But I don't house the banner or a house or one would be an not over banner yet, the next one, Michianica. Massy, ain't you? And yes, dear, and now my men. When my men try, I no shame a back penny and mammy. Now, said okay, no one and say, and no buy on with the care honor. It doesn't mean or buy and a number simmer dying. Or buy it, number simmer dying. Only a flower one more anoche a bear sopon. Chrono or Henny, no quality car one more, woman no what pass I say. The coin Kunfinan or Jamie Fisher, the call 2009. 2009. Now, oh, mammy is no Sidana we. And now, I want to see there being a view, the Copaza, I want to not be a fellow, Nana Ashmany. Nana Ashmany, our him, Paul Mahin and Uncle say, Dindy, Nana call a Jaffo, our Tosumian son. Call a Jaffo Tosumian son. The top plot for 2009, 2009, 2010, 2nd January, and I'm a call so Omon Paramam and the same share assassination. And I'm share assassin. Okay, Mr. Akwachi, ya Brenutino. Na de tina film watche na kwadami ensa waja o mabo maami so. Ejana da se ntimi obi ntimi wo de banka so jawo mo. Ntimi ka se me wo me ba nka se me jano. Mum papa me suma abrantie bi e fa na ato trustworthy owo amuka FM. Amuka FM. Okay, kusi vifi mantem. Samame ni nani se wajane aba wajane wade nyoma koma wache nyini number ne nsanka no ne fema bebi akọ traso ni nim ho enti onko hwe no na man ko si obi so e no ko edi sika koma no 2018 onu ko jai 2017 27th July 2017 e no ko jai na se ni na mu se e jaba boa ensame de wona mum yodi sika no ko na se na woka ne se o jisika no wo so video no mpo o jisika no ka kire atoto so dia onim say me best friend na wona me na ntin bi month wa kwa na na ma ne si da ne se wo jisika o me ne dim en ka atoto so de dim no wo yen sika Mr. Kwachi me friend papa but me do I just fit no mama ne me bebre but me so please baby o mano o mo sisi e bacho me ba me ru ra se no yes na pani ani ti o ba me so we are putting the vital points here dibusebusa wasem me bacho me onu fitin ra went man ka say me time next na one after another me to answer the jam one
But you one after one Musa, yes, I mean to me, there because I mean to me, when you are asking the Ashman. Menese, Mr. See, I wouldn't baby and Kodan, wouldn't baby and Kodan. But you did everybody, Mr. Many won't call me some of them. I'll be fast and I may answer Mukoi. So, come and watch your Mwako. Says, yeah, I'm assuming baby than a war. Wouldn't him super Mako, never be your mother. What the no SC say? My friend papa some sense come and I was one jet. And as I got on your money or more. Me pacho, me send it. Oh, my main casa. And Cordano money or more. Me pacho, my main casa. Enra tia producer and I say, oh, mom, we are Jumadi and one and to yes, say, Osei Aboagye DNA. And Cordami no on. Me pacho, now. Samopa, me pacho, Sompa. I'm a pe intimate you. Messi, Sompa, my memory, Opa, my memory, Mr. Opa, my memory. I saw a fellow walking. Opa, my memory. No, Madame was what trans over Badabe. Ah, but I'm in my TV, so I want to remember. Over send a back. Now, I'm not transfer, be a bit to my back. No problem. Only problem. And you say, I'm Liberty TV show. Yeah. Why time say young Cordano super so ye DNA? Now, won't tell you any more mundi, and any baby or mote, unum suku mokono, and no one some number of Sani, I can want some a gun a Japadi and Colano. Me pacho, and Colani and Maxilier. Omumi and Senina. Only a saying, and run none and round so. No, I found the catching it say. Me doubt to be work back, first one, third one. You know what I said, but I mean to be kind of TV show. I didn't to make a. Let me watch out. Let me third one on now doubt to kakra. Me say first and third one me doubt to kakra. Man, kasi mbini na. And no, I mean to me kind of federation. Kwa lani shafe me you mo awon Africa. And two baba da bay. Oh, ma Tuesday or Wednesday se me Kumase. Tuesday bay. I or Wednesday se me Kumase. How the be froch na fi se no sata no yakodi Easter na banti Wednesday ne yentrase na yempasa masibira. Nye se bia me transem Mpe Nipa na emom se ka me busa wasam na yi manu a me mo atwam akọ. Ti nyame ya aduma ti na. We busa asam so de senga o ma na mre bebre ba na ma me so mre bebre. Aye bre no tie ma ne ha. Nyame ya aduma Tuesday be hwani. E ha me pa me da se. No okay, ye be da se. Ya se mo. Ya se mkese o ma wi mu. Ya ne sima se ntwetwe komomra sisi ya simadu so. Ye bre no na de e kona nimpa. Doctor me mo akwa so bibi aboko de do bia jami say ya amanfo gina so den o de check Facebook ko hwe ni page gina so Siemens aso ye te say Yankopadom Sempa ene abasubana na ekoso bibi akama ya kama pa ye say dia sim fidie die nya senketo so you confirm not fi o dia sim fidie ano na papa nti dia wan say o na efeche ni ba papa wa Boriga Sunyane Takwa Cape Coast nti wona ewo Kumasi Asanteme mu ha no yetu nsa frɛ mu sɛ monso mama hwede ekɔ Siemens Eba Clinic ye Kumasi fia sokoro mampon ya ba sɛ behwa ma wa ya sɛ gina yi na gina bra na ho atɔ Siemens enye sɛ oba betua sika twide on sɛ bi mu asɛ adwuma na okwan bi so a sikaje na akɛse nti bo oba no suru Siemens in fact we boss when mama ntam mi susme bɛn oba behwe ne abɔ mo ho atɔ ye focus ne botan say ubenya mpomni ayarsa ene here papa enye say sika na pese ye da impodo betue bia no ubehu sampa there's value sika na otua na enye kwa enti bra Kumasi asokore mampon ubi asokore mampon bia bank ese no no post pe ho na Siemens Eba Clinic yewo de bisafo ojumide ni de eswene se o ka kire se wo ba de how de attitude ubenya botatiu na no mamba cause amonim te kra ma chese me hu se me ho atɔre ansa na me kofi se de si nya botre ne odo hwe na eba ho no chese eye standard yi papa enti de how bia no bra Siemens Eba Clinic hwe ma say your pressure and I how this week ya ma me friend from Mampons ai mo ya de pa o na me say pressure de nyedru fi say ma ko ache but just 8 days penima wo hu ni ma e session to de hu sampa
enema bi o semense back ne widi mu asesa enema asesa pa esim boderu ma mampon bi atsampa semense so bi akọ ho mampon mo ho ana asante mampon asante mampon okay ntebusafo wona efe ba abaso ena yedi bia ba obi aba hoko bia na ye follow up ye hwese no nom wonka se bano nkra bisama ye chicha chechim bi mchire ofon so ye hwese nuane eche so digu so di ne yie bibia de ma obi hwese ampa wo ye ne yie na enu se no ni nsa onsamra no nsampa nyama passion kona se mense ba ye de abo in the phenomenon na frame 0240 61 60 61 0240 61 61 na me sound say WhatsApp na man one here free amana ne ba bia no betumi ato afren WhatsApp betumi di nkomo de how bia no e say the bia be friend remote healthcare one makra na betumi show ama ho betumi ato na boy pa say diabetes che ne koso obo no man for so na drew 2027 obo call the machine test here say error adena esenka akwa 5.6 inti froso 10 12 sa na eko na kodu 33 na say one hwani inti ebeso say ma diabetes chiaden san so how enku be ma e mo na ne titi ma onun so bebre brasemens ne mo fi say yewo simple method fa so pia bo ama ho tomato kama pa very simple method inti wo buy be chiro de ese ye bia enu fa betua bo ne de ama all sunday aka wan asem afide ehun sama fati ase se ban all sa to bo anu ha yo so fegia all sa to chenchefo nim peptic course na sa to nso nim no ye behwe ne hu aboa wona osisi eye onya wona nya stroke on fa jojo se reflex no nya sengeto a for you ye adwuma ye pa ve ye diem kwa de gym na ka ho anko person wa be train ni ade in fact bia semense di run na ode pa anti physiotherapy no so ye adwuma wana osisi odompem wana nya stroke na no mamba ko fin kokko beda ho 10 good days o convert na afi ne ni agabro so ne ma ekoso ne widie mu zampa semense wa de yinti ye be se de how de titi ubia no eye wo yem na ye wo ya osisi na ye wo ya wuti untumi na wo ma na nsa agun ho na se no ka no odware a obeti ne ho sa ebia na liver na yem na se mo je ne so ate no wo so asam na ga doctor be mu no menka bi kakra mfa awo ho nsem fi na ade a you be na dwom say untumi nwa no so your ban no worry na for 6 months to a year unu kunu da kama na se nyinsem ma ya boni say infertility wo awo ho hawo e wo so ba na ehia no say na nya man kwa na wo hawo no for so young men pinia hwam na omo low sperm count obi ompo ne obehia se be ne hunsu ba boni say Siemens ba konkontima bia ni sperm cells bia wet ma adwuma che say sperm ya enso na ba no ahode ba hakora nim e ha adwe papa nkwamwa no koko joto ba hakora nim nti basa agi ye boa ye mo na no betua bo selenium folic acid ye ma betua bo ne se wudi no betua ma akenya nkwamwa na betua ababem na che etua ma do betua setuma ka na ma nyinsa na koso yi pa afa obi ono mo ana ne sebe ne ma adwa ne hwa no afa koso nti basa special twins ane ma ni ne hwe ni nyina betmetwa scrotal scan ibehwa betmetwa scan wa ya so ahwede koso ma adwa ne mu nti mema mo ba mo ntachi ma nya ma nkwa na ngo oyo ba na unse buo ho atachima ubu nsa ibu ha 3 months wa 6 na unse buo ni mai ibu ha ebe ntwa ensuo gu obehwe na wanya polycystic ovarian syndrome bebi otukosua no nsu abegina ho oyo ba se white infection ba so treatment routine ya ebe ha awode ni ye ensu begina awode no ho a ahode ade tukosua na ayemre tubo se tukwa ahode nim ontumi ne sperm sinhia man yeba enti bechia to no abra so nya infection ensu begina awode no ho na ye kana sa bet de ebe ya ma no na atosin empo test ko ebe ya test hu se we na ko bi se ya ka chen so odumi ngo awona na ema be hwe ne hu se chips no ba ko mu yesi ba ko de ekwani nsie yebetoma ba na fa haba nti wo ba ye diagnose ye eni asakfa fide bia ba ye fe no hormonal fertility test insu a emo ba na be ma wo no you be say progesterones estrogens prolactins enso pina ofori se kabo ma ba anase be ma hunsu ne giabrane eso tie o haw ebro so o haw ye de fidie ba checking na mi hu the standard no ye tinya boy ni ya won pe no peden nti brasemen se ba bisa for na se ya wo hunsem se ye typhoid se ye hepatitis B obrebo ne ho aka enempo de me se ntwema ya de ma bra be ye test ahodo nyi ntufu ne mo ane nkasa nkyereo phenomenon no
0240 0240 61 61 60 60 61 61 0240 0240 61 61 60 60 61 61 yo kumasi fia sokore mampon se mense oni di adwuma de bia no pa no so yeba aje ko hia dan ko be be hwani aboa amo hot matter e ma ga doctor de okay na just gangan soja ni dia wo kokko eso kuratu sa pepe soja ni wo kokko eso kuratu na ka opani ye kura na esa bomb e wo ho nya se bomb no ni aga no ja to mpa so giba mo na wo di maya na esa bibia twitter Oforisuo dro no aga no ni deeper ne Semens Vita Herbal and capsules it say you won nsuo ene won to paye na ne mra ne de aga no na wo de na ne de na ka ho jiw 2 aha it say bema enom ena oba nso nom na bema sabi ene kanya wayemre wompem bema sabi ni dua na munya den da bia ni dua na sini trase sa bema no ye di na hwe nye yese ye kwa akonkura ye mfa ne nko aha ye beje one ma no fie ene nkura no se koba sa nso na o me ma ye no na se bibi atosini wo ho yesi tumini kapa ko stop bia herbal shop bia se okwa also to agan and also to Semens Vita Herbal mixture and capsules. Na die tie ni emema no mu beto nsuo no aye mixture no no asan to pa na ka ho. So pese obema mu ye den. Ana se utimi koche. He bema bi wo ha yesi nyina yetu kwan konkran. Oduru kwa menkroma suapon school mu ha no paifa honom. Sa tonsu no ko se himfa obi ani ba se kote na okobon ho adwa o yesi ye konkran. Chese edwiso kra wanru. Ah watimi no dwoso. Wanru. Ekobasa bema no na ho aye ma na hipa enti ma na se ye nka nkyerem se sa 2024 ye mema na amode bosso asisi a na amode aye ya no omone mu nkokra omone mu atwam enti e wo se bema de otimi koche so obetimi akwacha agan na eboa wo amo atimi akwache gina so ye na be oba no so aninye na me kan he bema bi no ho aye den ono ne ba bi otimi di nwane ne yere anopa ma ne timi sore pra na watu aye nyum na se Nyankopon wani agye wosoro ho nanso ubon so weba na oba no da osa timkeja why say do for che no banchi da ho ebo sa oba no so bibi tosini e wo se munyina na mote den na de wo de ne made a na chese bibi atosini onso tumika na koto aduro ne bi na nonnom na mount de lo libido no bon se bibi aye kama ze munyina mu besie ma na aye ni je nko a enkoye one side yipe afenso obi wa sabi ne to ase na twetwe no sciatica he wa ye de oso ye bia na nso enko agan nsiachi ba be boa ama wo to ase na twetwe no sciatica ni nyina afiri ho akwa ama obi wa so asabi okoja ne nan a bon se moja ta na edi so me pa cho se wo hu se moja ne ye ko a eno de na se koko hemorrhoids ana se piles tumi calculate eto edro ni bi wonomo a moja ne nyina betwa na emom se ohun se moja na eba na ni etum kakra last week ni doc ka se unya hepatitis B ma moja ni ukoja na abun se moja fra na moja na ni etuntum kakra me pa to ohun ni sa de ana se ulcer eno so ohun sa moja no me pa to eno de nya na aduro no eno fra ya ebe ma waduro kama na ho ato afen so uye no firi wa sisie na sisie ne de no eno ne yesi ye de nchiato ato ho no ye de bet ato ho hwe de tene se uyo obi a osisi oya tambra gang fan obi ana yade ahodo a na doc uboso yi enam nsa yade ahodo no gonorrhea ne syphilis no etimi ja isisi yade no ana se malaria ana typhoid ja osisi yade no ena di bia ba ana se wadwuma modwuma ya motena sesa obi so ha ogina osa obi so tambra onu anso oso anema no odu okoba nti amana be sini sisim me pato tumikato aduro ni bi oto na onu maduro ni koduru fa also osisi neko okay na say accident na onya na ma osisi oya na odom pe bi mabu a me pato no surgery asem enya aduru asem okay kona enya surgery na mema no mu pese mu gina so che ana so obema no mu ya den hwese wo prostate ni soro so prostate wo soro ana so sugar wo soro a eno frey na ye ma waduro na masa ne ma mienu we nkofom na no magan no na hwe de besi ayo unom ya obon se ne ma astati di ahusie wo mu sanso na akọ adwuma na wo betimi abo adwuma ma wagina mema nyina na mu na mema yenso eni age ni nyina so be frɛ number no ni a kyerɛw ba bia benya bia to afa dosage se do be se anom no e wo yensem if you say bema a wa yemre
se do be sia no na ne obi an sisi ya ne ane no na nyepe ti ya ne be chiro nti ehu hia so be free number no 0240 61 61 60 60 61 61 0240 0240 61 61 60 60 61 61 and now omo pe bia tu e de akogu omo store no so free 0205 0205 57 57 35 35 55 55 0205 0205 57 57 35 35 55 55 Ofosuo yeah the remote healthcare so aba and also a number sa your mom wa brochi said na doc e ka no ana mom wa chi tamalefo na e a mo se yentimi ma bia ya adwuma bi ntino ye betimi diagnose wo ho na okay na ya labs are affiliated with ye ne omo na edi dwuma na ye be mo alcohol no akwa labs no on be send lab na bray straight and also number is 0530 0530 123 123 996 996 0530 0530 123 123 996 996 It's you first numbers we bit me no edi dwuma na bibia so akoso e de amount no okay yene cement seba clinic na etwetwe common asokoma pon eho na wo bo adwuma na mfidi a wo mo de aba no mfidi wo mo wo no nya asem ketwa kra ye kwa nem kekede we ne Sompa Asem Mpe Nipa de asantima ne Ghana man agye atum no na ye ko ede akoya nim so far so good Mr. Crunchy was obeba nyame ya adomo a da ebenada ne wuku ada so ne akọ Easter hom die maba ntimi pese metu ne tuo metwetwe na abasa pisa ye nwa ba kana asem na ebrere ntino opeso no so ka na nyoma bi ode kanta na nso so no fidie wi so no ye mobi aka na asem ya mama aka ma asem eduru ba bia ya tie firi ebenada ekoro no ye ne hia de beba bia na eba beda ye tie for abrotia ofoso be ma medals na asem na eda ho no emodu na obi from Mrs. o so ohini remi che me dem nso asem na ma me na ka no kola na bo mi hu ase hu bu abomo ba bia me wo no na ofoso be ma obeka se bia onte honhum ase ade ma me kan ye nokre but ye kan de wonim ne ye wo ka no me de on na ko onija ana so na ko na wade na ohu se de onija hyehye ne fa enu asofo ne ye ne di nkomo na ne recordings nyina so hasenom ba hasenom pictures nyina ne ade nyina krampo no umfri an ye mfa camera capture say kutai but ube free ase na obi bia ehye yensem hasenom ye ne di nkomo no for so be ma wono awade na ma me ni jan no wa bla na woni ho na no yaw na nyam se hye ni mu na men kan kwa chefi se wo so obeba hasenom se ogina wo so no okase akwada na wodi kan first child and then the third born no say on kasa wa say wonya sure as or doubt say kakrent no obeye DNA and san wa ye na me say okay it of also be say every asem ya working na papa so asem ya working say DNA unyina so nti a ususu say obi a according to my unu na twempra be sa afe and sakrampo na mo wade na ni nyina na tifie baakom na wa woda ase akwada no wonyini sa wa yoba no e de be ni nyina so ana ase ade kronti a wo yesa na so ka cha me say no ye personal idea na so ka sa maami asema wo ka no 90% ye ntwa me kwan ba bi so no me ne so fo nya adwin to so be ba ase no aye betwen ama na boba na ase be betie ne hu ba bi e de asem no pese bre so be sinti maami esin kana komanto ne ye no okay wi ase ahohene nti na duru ba bi agya mawure enu nti no so bi ye na japade no no aso beton ho a onim senti a woton odofo container bi wo farmyard ase ho so am heye assembly na ase ho odofo ye triwum na omo kire se enwoma bia bi wum se ye de be ye tri no enwoma bia bi wum farmyard ase ho oni je ho se open container ato e de adidwuma bo no de wanka na me de ema no batudwa na afi no oni omo edi ho ekita ho kama wasebo no da from pa to abeba ho bia no ubetumi anya ato 0243 585878 0243 585878 and 0596 031
586 0596 031 586 Orofo yako opa baby ayo tire nko ade a yenko na ekodi container no ho nko nyome wom nyina no ni nyina wo de beka ho no waton dryer ne nyome wom nyina no Abe Herbal Clinic Dr. Sompa Dr. Agro the sickle cell doctor yare bia ubetumi de akọ mamia bi ho no atu ase e de amawo din awagye no nya asem keto akra tano so patapa news site ho na Dr. Professor Abe Herbal Clinic odi ni juma 0243 345392 0243345390 Abe Herbal Clinic. Lawson beverages were fraw or the Lawson Herbal Mixture Abedwaso. Sa no the Lawson Law Care Mixture Abedwaso or the Yema bitters ni bitwitwa bibubi na enyoma enkonkai or for enyoma mabubu dino upebi now they atu ya de ase na wanom amana bawani so kama pa de bia yo wayi a Lawson beverages or non the between abo sa akwa so 0242 133 577 0242 133 577 Burukutu ya bema nso burukutu kakadu na yemu ma se tenkom enya asem keto akora unimfie du nwotwe amfo asem koso oba pemfo enumbi Food and Drug Authority wagiatum pub ene bebia tonsa bia tonsa bia no obenya burukutu ato 0244 620 294 0244 na nyoma enkonkai Dank Herbal Complex ahutofie no Dank owonuro na wasawo mfidie a wode esa omanfo eyade wo chef fidie ni mu na a chiro ba bia yade no no de ho adura kan umpewe na apede City Life Hybrid School no patch number 2 one no ene bo ho pe yenko ochina da wo ye adwuma so person ho tonko a efiri wo yade mpunchire mu dia Dank Herbal Complex na mekanfo nam dia ma 0266 593330 0266 593330 na nyoma enkonkai kama the nation's anchor Vozo be ma bradi nyankopon hia no nyo kase se de papa ne kasa ne nkomo wa akiri na went many do ntina mo heda enunu asem ne bebiri no so beba so no abeba ne yakawia ne apeba bia asem no kuma sibire wo na ye de ato ne mum otia kakra meka kire se onkai se unyawo bagitum se we ye me ba wo ajapade a oba wo chefa wo nti so oba no na ade so onye ohwimpu na no waye wo ajapade dada oni ne wo ma nti nka woton ade na nkura ne chefa bi hye baabi nti wonkai huna no kura nsa na obeduru ami astart ya kan asem no na endu so omra nurse ono hu so do be hye ne nkomo no a ebi hu se we de mi nse we se na asumbi aba oye ne se bebu an yesa obetna atra be ka se na maye meja pade dada maton a ye be me na hunu se nkura no hu hia wona de omba wi ase nti oso odua bibi mo nti endwa mo mra na ne nkomo na ye atoto ye hunu bia no kwa okay ne kwale kwa no yimi no afiri mu omra zabwa we the fusu de wo munya ne se ye nwa ba na meka kakra che ne se papa ne so be ni na ya mane kwan ko nipa de se onti bibia che wo ho kwan se ne mu so de na no beka se nya me ba kwa de no de anya adwuma sa go ba to ene te obi ahun no da ono wo no ti so sin kwa nya oba ya ma kwan so be ni ne mo mfa na no fa nkota ba bi se nya me ma afi de to so ye nwa ba ma menka che mi chom enya futo ni mfa so mfa ye nwa ma no so se wo fa be ma na one ne wo ba akwa nhwe ni mu no entoa so enkoyi entoa so ne ntoa so nkowo mienu ne mienza on fum so kakra bai na papa no onya ne time ni ntina na me ya kana sa so ba ko no hu no ma bi so ti ase wampe ene de toso o san hu no ma bi ene wampe ne ko ya na akoya mienza meboa itine san ka no ma bi wo makasa aware bi na wo na office beginning no na wunim ampa ukọ mu no hu no ma bi ewum entoa so enkwa ni mu yese rede akọ Bema no ye odie bi so frɛ wako wete sai na de ade still da so yi eti ya odie bi na ne ahisem bi na de aton fe but won oba ewo ba sebe untimi nkoto fe na nkwa na o meda hemfa eti no so ye nwa bema na oti a o me hwe DNA ne de support so be ya ya ma ho kwan okay ti DNA no de Mr. Kranchika so be ya eno na ebetumi atwitwa agi menwa bai ne duru ba bi so a se bema ka se oba me doubt me ko DNA ekwa bi so oba na ogu wani mase o ya asem kana meka ekwa bi so ogu ani mu ase so suba anye oh yes no krasem ye ba akopɛ enti ofiri he kono se DNA ne beba so a na so ka utrimbo awurade mpa ye se so anye boni bia de a
enyoma koto ten fama etietitia was so beba intino yebese betu akoti bia ntino abedwafo ate ase de branda ne wukuada no yentwe no abrante bi okede se dem di ka kan ye no ne papa ne ba omo mfrem anwumre ya omo komo no mawie part 1 omo mfrem anwumre ya 0551 now 31 0551 now 31 0548 now 31 hello okay ye yanko yanim yampo yampo Ofa Nigeria ni the building contractor papa na sanction solution. Sabe se papa. So my name ho before. And I said the this side. So it's na o pe dey na quality. If you want to see you we say no say omo na ire ma. Me that to back on the chat one. That I said the confidence to say o pa na ba ti me say the nya de se de tonto onu mi se fiti e da we da when kwa no ma me jefa no oba mo na sunju na fi nya sa no na e na bia ba de kuku e da city. Okay, hello Udi baby afraid for you. Hello Udi baby afraid free. Hello, your phone launch cause free. Oh. Ya mama ya bro. M1. If you dada de ye radio yes mun lo no o awrade nyakopo. Hello. Baby afraid free Udi. No so ticket. Get you. Important. The being a being it I want to come I in the back. Shawaga song. Ya best say moya mulo ade we American kura wuti o mulo ade ne ni komo fa 34 no to yeko 0551 0548 hello baby afre udin okay so we get in master from because say him abo yeti o masa so the bema is so quick na the ya je kura first and third one I'm a doubt. A second one, the we no ban it here. I know me and sir. Mukwe in the so no dia. You are down, Ama. So there's some more corner. The people that quite you say. The man from Mutia Pana, on the good young Mama. To go from just so far, no pushing ye. I won't tell you to be a walk couple. One me as a Murphy. I won't about me and sir. I will try to say I can. No, okay, Osei I find Omega no enye ne mane wo mo. Hello. Abu Osei I find Omega no enye ne mane wo mo. Hello. Baby afre within last caller. Na me se me patch o. Aso mo kan mi tipa. Papa no. Hello. Yeti o pap. Na papa na samo kano. You Asem Papa bi o peso chire. Izan se woni oba mete. Na woni na che. Woni na ti wono woni se woni na wu fie. Na se woni na wu first one. Second one, third one. Now they can say first one third one who give me say oba dia. Asamo kano nyanza bi eni me say woni ne kasa. No say yo. Ogun eni say. And I make a MOBS Alpha and Omega no. I say Abrotia. Of also Bema or some more help us say your share come away 0243 585878 0243 585878 Yachra Kwan Ewo Kumase Swame Share filling station no yade no the share fence obisia. Yes, already for happy birthday. And call and for my Mrs. Rita Boafo. Why ye T and J Dula, war a year a doom top mine, and Chem Whopping, but your mom for my many picture no,
ento so enfa emame we Mrs. Rita Boafo nyame ya adom a wochina wawoda we free ukunu Mr. Kuma Paul ya wono ewo esreso wochra de ewo cars Osei Director of Elections edema MPP amanyoko ne faye no wabunu East mantam no emu yakopon kosoa ensure pi mommy ukunu se odo papa ye happy birthday to you sanso na yankasa ye Pizarro Classic Barbering Saloon. Yeah. Hey. Nothing, man. Hey, Papa tomato mixo. Na Pizarro picture no way. Pacho mo fa Pizarro picture no ento ma munyi ma me free so maye. Mo fa Pizarro to so maye. Asem Mpe Nipa fan pa. Ai na woni mi sa Sompa picture no wo de. Na say ache. Na ya obeye. Na na Pacho fa Pizarro picture no ever to so maye yakopon koso enshraw na ono nkwatenti ahoden ene apomuden wo Pizarro ye do papa ye na afia adepa enso ye Cherries fan ono so wo Mazima Tech he ya afia na ye wawoda nyankopon onhra opi pictures na Pizarro picture ni eti Pizarro happy birthday to you nyame man kwatenti ahoden ene apomuden wo we love you so much and afia adepa nso na we ne short jean short for per life say ababa wa we on fear dwumedie ni okra swag okita swag Osei papa na neni kana o share na say ne papa normal no betimi a share de paint no efi anyam ko bon hira opofo so yenko papa atena se okay ye kono na the World Prayer Ministry Botanical Gardens ho na lese champion omobom paye na brande bia no e wo se obeka nyame asem e Sompa TV Sompa FM edeche adasa na adwensa kyera eba akwani asaso obi ya oboaye ma Asem Mpe Nipa adwumadie aba na wiye no medase papa Oforisuo Aboagye me ne mapamfo yakramo yeko long time